sauni e folao e lulua fulua paha fauni ali alala asia tu Samoa leo tapa au male ala taua e fale faya te oe o tumua o te fatu saina o le nei tai au sili o le tai au tupa i matau ili nasudu ia ia ala fale maa o pa ia i le wala si Asia tu Samoa leo e pau whaapele ala taua na mua I malai I le lotu mea tisi o te whatu saina o le nei tai au sili o le tai au tupa I matau ili nasudu ia ia ala fale maa o pa ia I le wala si malala maia sausa ili Samoa soia e te tau fesi Asia tu Samoa leo e te pau whaapele ala taua na mua I malai I le lotu mea tisi Asia tu Samoa leo tapa au ia e mali e le ala taua ia e pese mala ai ia mali e le mana sisi wa whaama vae ua whaai ula upese Asia tu Samoa leo tapa au ia e mali e le ala taua ia e pese mala ai ia mali e le mana sisi wa whaama vae ua whaai ula upese le mana sisi wa whaama vae ua whaai ula upese Ioe si ufonga mavivi nga jomanjo no ma jomanjo tu malo sa tu pa idea e pele le loto e pele le nganga e pele le fatu asiata masamo le oi tapau maleala tawa fa ia tu mua e ono ia pule I salafai fale tele I tofinga mali e to taulo papa ioe tanu wai le fanu le malo na fanua ya wa fo ito finga na fai na sa ili malo uma ya Samoa adoa ya ile dai fo ya fiafi le fasonga wa male antu folasa malo afua ai la o maua musa ifonga le sanga lala wa tau patitini e peyo le dala ya mwenga manaya awale de yaso le lofa maleanga le lei o le tua awa o lona lofa wa tai mailo soifua o le soifua sa ola le olanga e tau mate le ete pe tatou te tu vai le nei fiafi sa du I vagalilo pe o le tala le tapa au le ala taua ma te lima faiva o pausisi pe tua mania le tatou savalinga mai lava I le vaiaso wa tuana iatu a mese foi o le weekend ai fafitai o talifa aliali lo tatou matei sili le langi wa fua matangi ai o no tausi le sila mai ma o tautanga tanga I mai ma wale malosi o le tama mai le motutele I sala fai tamai titi o le ala taua tuloni suafa mani taulanginga ya tama foi mai vai singano ya a mese fo sio matou motu e fai mea mafai fia mo le malosi tautua o Samoa le tu pele le loto e pele le nganga pele le fatu
Ia, wa fo'i o le atunu o lo tatou tofi mai le tua. Ia ile amatanga yo le dei vai aso. Aso lua suma le lua le nei o le aso ngofua. Lua suma le lua le masina o se tema. Masina luna iwa le leitou sanga au tatou iai le faʻasifoga. Ia, ma le lama whai ua i o le sāvalinga o le nei fwoi tausanga la tauia. A o le toi amatalia o whaiva mga luenga o jiute fo i matawhaioi ese. Ile amatanga o le nei vai aso. Ia le fu tatou au lia i le lofa. Ma le wha maoni o lo tatou mataisiri langi. Pe ana whai atu. A whai e te fia sa ilia se vāvenga i lo soifua ma le ola i le aso ma le aso. O le ulua i vāvenga lava ia mawhai o na tupu i lo soifua ma lo wola vai. O le vāvenga lea o le mawhai o na toe ala whai mai whanunga le lei. Ma toe foa i le ola ma le malosi e wha awa waitiu te mawhaiva. E pe ana o pe se pese pe ma o wha mana tu pe e ei nisi wa whafangu watu ua le tulo ma leifua mai pe ua le feala mai. To teli. E ia ila dou e whafangu watu ua le to iei se mana vaola. Tulo. Ua momoe atu lava, mao atu wai lava. Now, whether pe tau te iloa se mafuanga, pe le iloa se mafuanga, na o le tua na te si la fia me uma. Ai o fianga le loto. Malangona me o nisi foi sa fai malanga o lunga o le ala lunga o le ea ma lunga o le sami e ia mua fetalai ngā le atunu u fai mai o tu unga mau e le elia ae na mafua o na tu vale fingota ma sangisangi i liva o oi freseu e sapi ma o malie ma tau lau o se fo launga o na e iai le e fai ngoina o ia o le tautai o fo launga e le o le kāpekengi la o le vaalele. E le o le kou, io e po o le pailaki o le vaalele po o le kou pilot. E le o le kāpekengi fo i o le vaa po o le vaala o loa, vaa fo i la upasese ma meli te tele. E le ona o so lātou poto ma so lātou watamai. Ai e iai le sili aku. Kai peo ka la yoange le papakiso. Ina ua fesili atu pele o le mesia ea lea na valo ia, pele o ia ea lea lena tala noa ila u perfecta. Ai fai mai le tala yoane le ai. Oa uia wanga o se kangaka e keu le ala, ina teu ia le ala. Ai e iai le e sili atu. Mai e iai le sili aku. O longa suafa o Yesu ke riso. O ia la le nā tonu lava le na valo ia. O le ala le winga o le whamitalanga. Po o le ale a kama mai po le a fo ile mai o le kampangi va ale le New Zealand, o le Qantas, o le United Airlines, Delta, Alaska, i o Virgin Australia, you name it. Po a lava nei mau vaa. Po le Fijian Airways, e aduar kama kaulangi wa o le kampangi va ai mo melau pa uma kau ngofia pia kaulangi er kanga ka mai it's the most safe saunga le muma. Po lea ma lea ni o tātou mo nga whaiva vale ma taulangi nga ia. Ana le ai le kapeteni po le paila ke sili. O Yesu ke riso lea. E le mawhai o na tau le manuia ni mea tātou te whaia. Melea. Whamalo le nā mare whaatalofa. Whaatulima fo i le nā mare whaafeiloa i le nei fiafi leanga le lei o le tātou mataisiri le langi. Ia, le u tātou lia le nei aso ngofua mo i tātou le nei fo i tuar ke lope. Ia walanga la whato aso sa Amerika. Ia mare la fo i tūlangi. O tātou le nei ua tātou whaitau waso whaatasi mani usila au se tālia o Samoa ma le atu Pasifika manisi au i tū o le tunu o le lalulangi. Le ua tātou patipatia le aso ngofua. Matanga fo i o ngā luenga. Ua whaasifo la le aso whai ngā luenga walanga le ua te elefaya mataulo no winga. Wa amata o na whaasifo nisi ofisa. E ua amata o na tāpena pena isi e manava. O nisi fo i wa mangava. Lunga o le ua le tele. Samoa la tau ua tau whai pāpā kuku i lunga o pasi. Iyo. Ua amata o na tasi inisi. Ia matapena loa. O le ato e whai malanga ua manava ngā luenga. O le neifo iaso. Whatalofa leo le tau au na asiata. Ma lo le folau. Ma lo le soifua manuia.
na ia uo ma na ia utama whaaleanganga whai au po au whai ngā ruenga te tofia le tua talo whai. E le ai se aso le nei porukalame. Au te la aloa e au noa malo uafe se i whaafetaia o tau. So se whai au. E le whaapiko mangu ia kasi. E le ngi whai au hui whaapea. Wana o whai au e fia porukalame le pe ke ika ia kea. O e whai au lau tu whai aduai. Pe te le fia ia te au. Pe te le fia i lau porukalame. I love you so very much. Whaafetai. Whaafetai lau te talo langa ilo ukat kongonga. E hal teimi e wha malama whaamanino i ele atua i lo fu i whina ngalo. Ai o lau whaafetai. Leanga a whai e kele o kakalo moa. E surely e ia ngisi o lo a inga ngai ke kakalo ai. Ia langa i whape na o Samoa o le a inga. A whape foi la e tele o amana ia mai ma e le fia mai lau porokalame. Whai au iu ke whai akuai. Ai o lau whaafetai, whaafetai kele. Leanga somehow, somewhere, somewhat. E ia ana inisi o a inga leanga o Samoa le la au mawhala. O loo ngā lulue ma au nai lalo lau te inga. O te iloa o loo lātou manuia fo i au te talo. Ioi. Leanga ele mawhainga ufa pe aku a e ika mai au o ngā ou le hai. E le fo i se vahenga o te whaamasino i nahi ngā ruenga whio i o le tala le lei. A e whaafetai i le tau fatu a inga tausi. Leanga o loo tau te talo mo le manuia fo i o seo tātua. Tono a whai fo i e ke le ikaria inga le kula i mai o reka ko whainga malo. A whapea fo i o se whaife au sa e te talo ina ia to i lalo la auli mare fast. Ia, whaafetai pia whapea o le o whaasanga tonu ina e le atua. Ma whaamanino e le atua. Ai kat kongu fo i tarusia au e talia ina. Leanga o la walea talo sia ia. A ua talia malangona fo i anisi o whaafea ngainga. Ia ai au fo inga ia vakulava ala ia isi whakauke. Iyo la isi la whakauke e whainga tā tele langa e iro utari tonunga. O le to tele fo i o whaafeanga inga sao la tu wha perfetanga. Sa whaia la tu wha perfetanga. E winga i le rice a le fast. Ai mai se sunga la ule mare to. O mafuala no faʻasoa ia vaenga. Pe whaaporokiki le tūlanga o le avenga o le upo le tua pe le whaaporokikia. E mo molia la ufa malo ma la ufa afitai. So sfaifi au. Aftai o tau fatu ainga tausi. Mo molia la ufa malo le matou maftanga so fatasi fa fa ngai ngai ukilangi. E fa malu lu watu sia matou so fatasi wo le awai le tatou so ninga le so nafi ale sa live le tatou onanga. Ona sa tu onisi vaenga le lei ona fufuanga fo ia le ainga sa matou fatasi le loia meltone. Se tamila ua fese u whaafikai ia ile sunga le whaafengainga le to ina whaatonu i la loi Hamilton. Ai se ukoe sa mua pe au i whenina i ata o le whainga lotu le soda na whimi sa wha mole mole. Ma mole atu aila u wha malo te le lava i le mafutanga so whaatasi a whaafengainga. Ta mapa tele Father Enderman Michael. Ai mai se foi o le sunga ile to ina ia Filemoni tu inga mala. Ia whaafeanga inga malava o le sunga sea. Iyo ia Paulo. Ia manai whaafeanga inga tō via au mua. Ia o Pasta Palala. Ia o le hano anoa i o na i uta maa whaaleanga. Ai le mawhai fwoi ono utau tōrau lau tuina. Ia ai mawhai ono au whaapea tu le tau sisila mai ai. Ia le sa mato au wai fwoi male. Ile toina. Ia, le na o le whaurulunga le ali misa o le But tisi Samoa. Ia sunga pasta Yuli. Ia le utau sisilatu. Mo o mai ka mamatu kongu ia matou i New Zealand. So momori la la wha malo le tau sisilatu i tawhetawhane o lo se e mai ai ia Filemoni to inga mala o uko inga ngai. O nei whawhianga inga nei tulu Samoa. Mese voi la o Father Michael. Ese mai lo ulava ta ma fa le nganga lava ya pasta fata waita. Tasi nei o ta ma fa le nganga. So o se vaenga ai fo i me mo mi ai le lato fa malo si aunga e meli mai vili mai they always make time for me and this program. O na fo te lango nai e afe mai fo.
afe mai se faamalosi au i le matou au faigaluega ia ma le nofo ato tatou sui mai foʻi i le sistek ia faamalo atu ia mai se foʻi o le mamalu lau tele o le atunuu i faletua foʻi ma tausi ia nisi au faafeagaiga ia i le taʻua totou suafa ona tou lei aua tou te faapena o outou uma lava tatou mafutaga ia i nei lava ia tatou i aukilani ma moli atu le faamalo ma le faafetai o le sauniga lea o le sauniga faafetai ma le sauniga faamanu e faafetai ai le atua ua iʻu ma le manuia le tatou faatautoga ma le palemene ua tu le malo ua filifilia foʻi o tatou taʻitaʻi so le uiga lalena o le faafetai lea ma le tatou lotu faafetai ia e ala le mole toe le faamalo moli foʻi le faafetai tele le fioga le konsula ao tama le malo le fioga e femata palusalue faapolelua ia mai se foʻi o le ofisa o le tatou kone sula i aukilani e tusa ai o le tou tapenaga ma le tuu faatasina ia o le tatou faamoemoe pei foʻi ona faafetai a Samoa i lo tou afifio atu ma le tala atu o aao i lea faamoemoe a o lalo la ia sauloku au lalo na matoʻau ai atu sia matou sauniga le e fakasa i Hamiltone matou failotu ai lea ma le suga le toʻina faatonu ia ana tu ia ma le faletua ia e mese foʻi la sio matou tina matua na matou malaga atu ai i le faamoemoe na afu ai ona weekend lalo pe ona fai atu foʻi o le usui o le fono o le tofa ia umatagi Michael moliaʻina ali ia fakoa ou koe loku a lea i se e fakasa ia dai nisi la o tamā fu kulikuli me aka ika ngai se le kalesia ua vave ala tasola mai le taavale lei ele o le le fepu atu ola se malulu atou vai atu wa uma pe lau ea ua kasai mai maua matou la le nana matou lolotu ai sunga foʻi le aʻoafisoasoani ia le levaga laʻulu sa fai malava o le upu o le atua i le asananafi se autoina ia ana maitu ia me se foʻi o le tinā matua e atugaita talaiga atu lasunu i peni pe le tofine ia tauaina ia masi ana tama le tamaitaʻi a tala ia a me se foʻi o le tausi atu lasunu ia tali lama i latou sa matoʻau ai le sauniga ia fiafia na nafi ua saofaʻi totonu o le malumalu tapuaʻi a le fakasa i Hamiltone ia mo le toe foʻi le faamalo ma le faafetaitele na inisi foʻi tamaliʻi sa matou feloaʻi le feoga iā misa ia le fogaga o le ekalesia me se foʻi ia o na inisi foʻi o tulafale ia ma le ʻaufai upu foʻi ia sa matou togiaʻi e si lea na matou feloaʻi ma le totele faamalo atu ai ia ona o le tautele faamalo ia ma outou uma lava i luga o le tatou polokalame e lenei vaga o le afiafi o vai atuga ua toutou faigugulu uma i le malaga a le fioga le alii palemia o le malaga mai nei si o matou atunuu fefe ia ouku e leigi me masepu ai sei tatou atu momo tatou faatalofa malo lava le ona saʻi malo le faapalepale malo lava le ona saʻi malo le faapalepale malo le tauataʻi ia faatalofa atu ai le lavaloa o ua atu ana nei faatalofa atu le vaega le MSL training ina le MSL malo lava le ona saʻi malo le faatoatoa o lo atu lana nei e feiloaʻi foʻi ma le fioga i le tamaitaʻi faamasino o le filemu io e po o le Justice of the Peace JP ia o ua atu lana nei ma feiloaʻi ai o so mai stasi o tamaitaʻi o loo faigaluega i le aʻoga lea fiafia mai o siata seʻi pu e masiga au shout out gale mo na iau matua e matamata i lau polokalame haruku faapeʻui se maori le keigi o le Samoa ia faatalofa atu ai laisi ona tualu te manatua le suafa o fesolaʻi now I don't know po o fesolaʻi ia au te lole mai moa mai i le fiafi nei faatalofa ma ua folofa atu ai nei vaga le fiafi aua umakua ai la fesolaʻi o manatua e masia u uso ia fesolaʻi suia atalofa atu fesolaʻi suia i oisini Australia ma le tausi ia ma se foʻi o le uso ia fesolaʻi rate
Raymond ya ma le tausi fo ya ina sini Australia ma le to tele lava o to o lo mafuta mai fo ya ile nei vanga o le fiafi ma lole no sai ma lole fa to o le tele yo vaenga e ka ke fiaka e kuse ele nga kai loko fiaka e pika wo so i maloka ika fa popo mai malota ino e nana fa ya tura utala now se taimi fo yo na tatou wa fele a marsunga le atawa se ifa manino mo fa mala mani si o matau ai ia te au what's the big deal lo le malanga mai le sunga le fionga le parmia ole lava se mafua anga fo ilele wati ngai lava o tau loto pai fai tatou le mele tu lai mai a fai na e te fai atu pea lava pea le tala le nei mai ia no fo fale sa tu ia ma le tala le nei Samoa lango i kongua le a koa o le loto tinga a fai e kuila epa e sao ai a fai loa le la aulia le mali toa po so sesi lava o se o ne ngalo le tala le te fai tua o mea o mala ie sau le kaimine ngei ma fakia ka mai ma le fa loto le ngai ma le fa felauto ai ma le masesenga ma mea o malava e ma fua o mai ona o le loto tinga la ia fa fitaia wa yele ka mai video nga sen mai wa matua admit al tene le kenge le ngo fa ko ile ngo Tautuana news le so news kai news so mai le tu stala le HRPP o ile Samoa observer ma ko ka kingo kenge ngai lu ngor siang fa kan nganga nga sen mer ka ka mai kidipi le manin no yala na ta ungol la to va ngal HRPP ai la le vai la ye ta to ye le wala la fila va fa fetai. Do you know the funny thing, Samoa? Si karusia ai ko koa loko nge ka ngo fa loko ke kele le va ngai. Le nga la fi puma. Io la fi puma a fiwe la fi. Ah, vai tato ye le o mata le tala mai fof. Le o sa wa ye ta umai. Fa mai la ngol la to mele le fa ya si la to va ngai HRPP o lo to mo fa. Wa vai ta fa ko a sa wa nga fi kusikala ile HRPP. Oi ile Samoa observer ai sa fa HRPP ka usa o mertene le HRPP o Samoa observer. O le winga la no te fai atu. O le ala ko fe au pe amalanga parmia. Le ha mai mo for kai me ka ngo fo share se poster se si. A to lai lo ala fo fa kai le official parmia. Le anga or ko kiu ke le mar ko maka fa yoi o to ia le fe ngai ma le fai loa mainga o meo lo tutupu official parmia. Or ko le maka fa yoi. Eoe. Ai ole tau popole fua pe ki e private jet. Pe ki e kuloa karioka. Pe ki e vaafi. Pe ki e pau. Po le alavar ko ainga awala o fe malanga inga e afio ai le pale mia po le songa lau le male to. E le ai ma se ko fe au ngame. Eoe. E matua unga piu wale ye yo sa tofe au e tasi le na mea. Se isu mai sunga le atawana ma ole tala pipi ma hautalale tatou vaenga le. Ai o mafuona o salangi atua. Si waki nga fu ima maka ia e kasia so o ia la pisi tolo na yo mat tama fa le nganga matina fa le nganga me se matua ma ila tou e fia le ngole te nau wale nganga i lungo le nei por kalami. Ala foi le ale ona poi vangana se tala. A ole kele ia. Ole kulanga o kako fa pe fa no fatu. Ole tele o no tau mafai share fua mahalu fo yero kako kaimi. Ona fa pe ia le o tangata nei. Ua makaukia. Ioe. Pa wale o la utala le la faiatu. Aua ka ko ke apoa le me o le pola i motu mai tua. O le feika i o la HRPP la ukala lea. Patou te lete i taino o popole pe ale fia. Lea la ufaiaku.
Aua ne I tau mawhai e mili e ka ai whaafala mai fua lea kungu. Onga o kou ia kou ke loko leanga. Listen very carefully. O tau umaya na te te I le laaulia le mali e toa ma le whainga malo le fast o kou HRPP. A wale ango aku laaulia o kou. Pulau le laaulia le mali e toa. A wale ango aku the government of the day ya o kou. Ma ila I o tau fee. Whaikalia o kou ma ave I rungar kou kau whaaleanga. Ave I fea ma fea. Ngā wau ue laaulia le pawa. Dale wingo le tala. La ua iaia te ia. Le tomai o le pawa o mea malava na te whaatautainga ai le whainga malo e kusa o le vision ma le whaasingomanga le akua la ua ku iaia. Ave ese kou whainga whaavae ngai kou ke kau amai a wha HRPP. Rubbish. Ia. Vai uma kou whainga whaavae wha HRPP. Ngau, o ile ora ngau e kere I fuara ngasu. Ngumi uma. Policies yo ka kwai langa o menga e pule ale government of the day la ko policies. E le ai se mea la ako o mai ai fua e kau a mai mea fa HRPP e tau ave fua ko kongo le fast awana ingalo o le fast e fa ale nganga o oko e fa ale kingo ko ke la wasam ko me fai. Kuno. Tau te fa ale tino. O mea la ye ko ke kau mo fai au mai o mea ngai ka o ka nga mea u. Again, o mea ia ko ke kau mawhai koe a mai ko kongu, o ako whaukuanga, o ako kuualalo, o hauma ngā mau mea ko ke kau mawhai koe fia lelei, ma tautu e fia tangata mai ai le whai ngā māloa le fast. O mea nai ta ua tā ngā mea, ua tai palaloa, throw them in the rubbish bin. Le ngā. Ia. E le aingi kou policies kou ke koe o mai fua kau o mai. Oka se ko whama se ukanga, oka se aka mamai o le whai ngā mālo le fast. Whaitalia la tau, a toi whaafou, toi whainisi mea fou, o a umanisi policies e keu. Mō le lei ma pui a ia ka kau ka ngaka, which is you have failed to protect them. HRPP, you have failed e pola pui a mako a ia ka kau. Let me repeat this. Ua o tau fail e pui a mako a ia kakau. Aua la kou ke fia isu. Aua kou ke fia o maifua. E represent mako. E kau koe mori a mako a ia kakau. A ngā ile fast. And yet, the government or the party that was meant to protect our human right has failed us. Ia nga mai fa palangi ia wa ia ku ifafu. Ioi. Awala ko ke fia mai ko ke fia isu mo ko fia le lei mai fua. Le hai. No fo le lei lo faleo. No fo mai popo ma no o le lei lo faleo. Ioi, ma e o ono mo le silima te usanga. Pe au aku ku fa ia. Yes. Straight up. E se mea lau kau miria koe fuangia au kala kau e kau o popo mai fu o lea o e HRPP o lea lau. Did we needed you? Le hei mau kiri mo mia le ngā whai haku kōkio mai pālo kamari poko. Na whai atu tō mai e pālo telefast. Ai tau fia sofi. Au aral koe mai e fuanga la pisi. A la iloa ke ilo oi. Ka okangi mau fau kua le leile ngofo le fast. E o fuia kia. A whai ua anoa le o pepese mai le si e wadi ia o prokalame de ngai ngali liua a koa. Yes, I received that. Ai le nga o le ko akele o le nganga o le tua. O le nganga o le kua. Le langa o la wa karangoa mangisi o la uso kulo. O matou ia na o le longo puiri ai mau kele o aku mako liu. Mo kele liu nganga mako o eu kongo loko kanga kale ai. A faila ua liua fina ngalo tangata. Fa maile kali a pekelu nga kali a Yesu. E siriro kali fa aleanga nga mo karango fa aleanga nga ya uku. Fa maile kali a pekelu nga fa ia Yesu. Inga ofisidi Yesu. O le asa u fa alongo. Fa mai e haka ngaka. Who am I? Me pekelu. O fa rongo fa mai o yonge bapkiso. Fa mai isi o Elia. Fa mai isi o ai. Fa mai ofisidi Yesu ya pekelu. Ala oi. Se fa mai. O le asa ukala, who am I?
Amerikari ka ngaka e malama le finga ngalo le ku e malama le faku Yesu. Mai o oire ke riso. O le alo le tua soifua. Mai Amerikari Yesu o fafikai. Fafikai ape keru. E le o se isi nga wha mangaku ma wha iloa ia oe a o lea nganga. Mela ngā nuke fia wha mafai ia ukou ia. Haters. O lea nganga o lea tua. The Spirit of God or the Spirit of the Lord has revealed that. O le kali de ngā kako whainga baroka so ye ke ika umi. So ye ke ika umi hau. I have no time to waste o ke ika koe fua ia oe si. Smile. O ke aka kua peke la lau mai o hauma. Come on. O ke aka kua ia oi. Sa o le finge. Le finge ngā ku walu e po ringi ue po le ko e lau kai. Ngofo kange mai di sio anko sak pai kia. Ai kange lo anko ngā fa mai kala finge ku walu. Na o lo hata ia oi. Ia. Lela le winga o lo whamatalanga. O le anganga pa ia. O le atua. Through le makaulongolongo ma le ataua. Through le kaulongolongo a savea. Through le kaulongolongo a tuila epa whaafteisua. Ma lapo kalame matupai. Macheta. Through le kaulongolongo a fongo ki kuris. And oda, ioi. Oi uma. Ele, misi a haua Mako o mangai. Se nga ngi me whainga rue ngā whamerkara le aposkolo paulo. Se nga hoa se ipu. Nga se ipu. Ai au ngoa ma le nganga o le tua e whaifua o kako whaiva. O la ufsiri la. O kou media ia ko ki whaasanga kau mai. O yo kako le ua haru waile nganga o le tua. Oh my good boy. Who? O ai le o savini whapunu o manu. A mafa kere fo ngā upu ai ko kele malama fo yo ko ia au fasala lau re tapipi. O ai la le ua. O tutu masusu. Ma alu ia le nganga pa ia o le tua e ulu fale ia ai o finga ngaro maloto. E le ngata la matu tau longo lango kala la aposkolo paulo. O te le tau tala ono o nio utomai o nio uanga vaa po se poto fa al tino wa yantea. Ai e mafua onga o le kua. E mafua onga o le kua ka kor malolonga se. O le la ka wo ulau. Ea, pi manga ya role fa se au ka forka ko Tautai A'e se pingi singa ulau. Au te loa ule tango e fa le nganga ko le ka le melia. Idi tatou malolonga foi mai fa felo ilisi aposkolo sunga ya le tatou godfather e la mari tatou va nga fo ole a fai ma halu va yaso te tasi ta ole tatou media watch po le tatou sui fo ilele na te mata ituina anga a media anga fa ale popoi manga fa ale mata manga fa itu au a media e mai e tatou report. Tatou marolonga a foi mai. Te wha tatou program. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei i Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa i Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau aleni masi ya aleni ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua i opolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina i savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota i le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia.
So for Manurewa malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, Ainga uma I New Zealand nei. Taimi o le wati lea ua to e se furu mana 5 minuti o le tale o le itulau 5 e le taimi a matou New Zealand nei le tatou Porkalame o le Tautai A'e. I fia whailo ato lea ua no fo Yesua mauololo ia ua su mai le lei atau o Godfather. Ia whamai whaasamoa ngai liskakango vai o koe runga asiata o le whaasamoa saoa o le tamā o whānau uma o loo mai moa I lunga o Tautai A'e. Great grandfather. Marori ne. Maro. Se fo monguia. Se fo monguia no sunga. Al fange ngale evangelia. Maro mo fa plo. Pa evangelia ni. Okay, ame mari e ka mo fa la la. A mo me li mo misa lai. Wa halu inu. Praise. Gino. Sole. Ku ha ipenge fiki ya misa mere. Ayo. Ya o so mo ka ko pule mo praise. Ai vai yo ele loku merka ko pure ngalo. Wa foi lana le fa foi mai sa mo te lo ele. Io e. Ai le fa ko loku mo I. Ya. E do foi e a o nga flow mai le nganga. Ele ko kafi. Ele ma foi nga ko kafi. Ya o kafi. Ya e mai le weekend. Oh ya. Ele me mana nei ana tu. Eso es, me mari so bele ngol ba so ko ko ma fa ki bele ngol ba so. La que me ko ko mo mo. Ingen New Zealand. E kor ke me o winter. Si fa ka wangi o karo nga pe ko se fulu limas fulu se vero ma so pepe o ma karo. Ah, fi po fe me da ka mi. Ya. E sa wo fa ko nga karo fa ka mo ni. Teli. Teli. Tau whaafonga mai so kango au ke whiriwhiri wānanga e whairisi au wari e koko kalo ai le malama ni mea lai whai. Ke le mua ka mu, o le kalo le mua mi. O tangata la uola o kakare so whai awa ili. Mo ke loku whakasi. O le tua matua o whai maumanga. Kamala ngai renga o le kalo ka pisi o a uma me olo ai kuole.
Kamaranga le la ke mafau. La nga nganga ule songa vatua le se wali. La nga ele oni tangata tamo fu e fai ai lunga ole vainga ole formula va. Sorry. Pe ang fes ka kung so le fenka fu su american ia so. Le te va ai tu ai. E o ai le stete le wa e pe wa e to mana tu ina le nitai. O yu tara nga fai ka longa mak Samoa. Oh, sa osole. Congratulations sa e wea le sa tu sai le ya. But pula vinaka vakalevo to my Fijian flying Fijian. Champing fiki il kako tournament. Champing. Ina o manu malo I laso nga champini ma Japani. E wina le manu wiel tatou. Mana tua mai foi la. Ua le maua tatou le avanoa sa tatou na tatou o komeki ai I le World Cup qualify ai. Aku sa lela. Lela tatou tu tamilo isi tamilo sanga fu pi ma sanga I fa Oceania ma isi tamilo sanga pena. Kusa lela fucking inga ka ko. Kusa lela ka ko ui fo I le walam sale ma sanga ka ko ui ai. Ka lo ale ule anga fakia ka ko au so ka ngule ke ya kulepa. O le fesili la mali. La nga yele video fa tala noanga le au mai lunga. Le yele tangata le sa fesili ngi ke no por suela observa pea. Mo sa pe ma. Le sa fesili ngi ya. Ia ai o le so fina ngalo le kadia kamano. O hele video sika ki kilo. Le si tau so mai e misa. Ai o vai ko o la fesili ba ma pe mana ia fa ngol fesili. Será por ser que assim. Mo fai kai mi kop kele vi kuskala ia. Ai fo kai mi mai. Depende kuskala. It depende kai mi mal fisili la fai. Manga e ka fisili ka o ma se fisili leifo. Wa ka kau on step down. Onga wolanga fai la. Le ese ka ko fiku struggle ka ko sulima. I fa ko step down na fa mai. I'm not in the plate for me lo ka. I'm not the one plate. I'm not in the one in. But we have no money. Ai ole tele ale au tala. Ai mana tu o fainga ia fa tu le partu langa lena laule stupid question. Mai that's a stupid question. Ai atea. O anga ia le to ina e kavai lona lefia lona mata io. Makanga. O anga ia kusa instead ole tali fa le layer fisidi. Ala o kango ko fa sanga pe folding mai ele angar fa fisiti. Ak folding mai was stupid ga ia stupid fisiti. Foi lalna. Wa foi ale se couper al fonga wa langa wengo nga coupe fa ila o se couper al fonga na la capisamo. Mo kanga lo se nga ia pe ale lo so coupe. Ole mana ia pe ana fa pe to fa se back up question al fisiti. Na sa ka ko lo al fisiti me. Nga o ma lava ma pe e pe wa fefe le tenele to fisiti. Ai ora kai mi le ia le ile to sa putu atu fisili. Wa fa mai la natali. A fa sa mo to telo na yu tatu matu e fisili ko ke nge po yeso na fina ngalo tu langa le au fa ma vai mai male kai inga le lunga le port. Onga wo lenga fa ile. Onga result tu ye fa mai ka le pa o ka alo. O mai o mo ko vale ala fisili. O ora ka alo. O kilo ka alo. Ma manga ku ai ka alo le ngora. Ai fa mai loa, ole me le mo mia. Oni fisoswani tau tupi. Now, ora fisiri le atau. O ai fia fisosoangi pe afai ola ingo ya oi. A oi a resu kupe pe afai ola ingo. Malanga e o calm down. Wa fiwa kusi solo. Inga. Afai lo fa ko. Ingo response. Yes, po ya oi la vale ko mai so kupi. Ai afai wa ilo ve a wa ilo e kangaka. Le tu inga ta inga te yai mare mau kupe nga vaku nga o mai ya kama ko e ka u mai le fa nga se o ai la le vale o le a ko fia vaku kupi mare ko kasi le la kapi Samoa le ai se kali ai le nga fanga le winga la le lo le to ina me nga le fa ko ilanga o ma ka fefe skinkiki le o mata fefe ilana fisili o pe e musu o kengia ku le pa wa fu aina le na le to ye ni si fisili tu atu le fisili le ai anga palasi mai o le ka ke fisili ngia ya ngo ko ka kangi memele mana ya man ko fa ya kuwa a e mala o le ingi si fia donate onga oi o le asa ukala ni menga o le fa mo bel malo ko per malo lai ma awa ni sponsors ma donate ya fund mo malo la ka ping tatele pule tu wala ngol fa to fala ingale na malo aya ke waya anga fa pe o mai mau fuar kai mi ave fon kupe boy
sui kilia. Ora me foi le tate vai e tua ia auto ia le port. So de seka ke le lopo le ale ko inga mafau e faʻasoa ia auto ia le port. Fie umba ngai along yo mo wai. Tu sa matua to le popole a i le ngoa ka ule le o Mau Samoa. Ai pau ar mele ko ke ngau ngau e fa kumunga o ko kanga. Au kala le. Ma to filo ai male uri i en te ia mai le au o Mau Samoa. Tu lo wa. O ke le popole fo i kusapo o ko ngi wo mai. Ai a to wanga uma fo i fa kula e pai ko ke ele ama so alo ya o ko ke ro kusa o ya o to. Ia o tau ia whaia tātou au ma kai malanga ma o tulo. Ia te au fo ia result. O ke le songa blaming a fua i re coach. O a mea whaia o ngai o koe whai. O a mea whaia o ngai o koe whai. Pe a wha pea or kangakala ngofo i runga. E le fiaru e se leanga e le ingi kupe ava kuai. Waila lau le ngonge. E kele lau ko fiku. E mo musu kama ko suli mo langa lai loa ai kupe le fonga ngel pule. Ia. A whaile winga nā le tate whai atuai. E whawhetai. Ia tia waia. Se i tātou tilo pēr langa le whato a o i tutonu whai ngā malo. E ui a kau ke whapea o le fast. Le sa whai malo mai le si di makau sangaren kua ngaiak. Samoa ai. Ia. Ko sa o le siya ime o tokuila e pa le sa kai mai e fia me. Ioi. Nga le pā wale taimina o loanga nga mangu fast sa o i fia me. Nga kausanga mua, mar kausanga longa lua. O langa paya inga. Kausanga koru loa peo. Nga sawa re koru. Muli mua. Okay. E isi vaenga mana ia. La tatou wafe iai. O le wata pena mai e le tausala ia hana. Mau ke faʻasoa e lunga i. O se vaenga leo le tatou porukala me whaingoina whaperitania fui le o le Media Watch. A whaasamoina. O ani mea sa tutupu. A mese niu sa tatou mai Samoa. Ia o le a uma ma whaalaua i tele. O na ma whaasoa i fo ila ia matou whaasoa whaalaua i tele tue. A mese atu stusinga nei ua manu mai lunga le observer. O le tatou atu stusinga i ua au mai lunga. Langa o le mea maalia le i ataua. Ua o malelei o na whaamanino le fionga le li pālemia i le au kusikala. Le kusikusinga o koukala. Ia ave niu sau. So, o vaenga lana le la amatou wafea. Mua o le amatou wafea, le fai le malanga mai ei le si ngā mai po siaki fo ia le fionga le li pālemia. Lona lua, o le amatou wafea, saungoanga makaukia, ale fai lau tusi o le HRPP, le ale le pule rimoni a yafi. Le ana te ia whao ngā ina i le upu lea e whaasori tulafono, pe le whaasori tulafono, lona whao ngā ina o le overthrow. Ia, ele ngata fo i lea, o isi article, o le tusi ma, e winga i se manatu e fesilingi ai. Pe whaale tulafono, pe sa whaatanga ina, o na la e ina, tō ninga leo New Zealand. E se tasi o nephew, po tau ainga. O le fionga le li panemia sunga la au le mali e toa. Ia, tato atu. A whilo ia re tausala ia hana, malo hana, welcome on the show. Malo. Malo le ataua, malo lava siata, whawhitai lava mo le avanoa, nei afi. Yeah, it's good to see that you've been watching and eyeing all this tustusinga. Au tau te popole umama pato fasa mo falo iteli. Ia vaenga foi. O le amatu fasoa I male tausala ia hana se vaenga o le tatou porukalame. So welcome on the show and what have we got? O le se vaenga taua lea na inisio tustusinga mai article Samoa. Well, I'm sure a lot of us, many who are reading Samoa Observer's articles, have seen in the last 24 hours, they've published about 4 articles concerning La'aulia Maliatoa, our Honourable Prime Minister's trip overseas. And those 4 articles, I'll list out their headlines. The first one was a Skyline Aviation aircraft departed Faleolo International Airport on Sunday with Prime Minister La'aulia Maliatoa, Leo Schmidt on board.
The company describes itself as an expert in air ambulance and specialist aviation operations. Attempts to confirm the purpose of the Prime Minister's travel with the government are ongoing. So they did get in contact with the aviation to try and get some information of where La'auli Alimaliatoa will be going. Their second headline is Prime Minister La'auli Alimaliatoa Leotia Schmidt departed the country on Sunday afternoon on a private jet with the tail number ZKNXJ. The government has not explained the trip. So that was another article launched saying that, the government has not explained. The third one, breaking news. The Chief Executive Officer of the Ministry of the Prime Minister and Cabinet, Angafili Shem Leo, has confirmed that an official press release is being finalized to address Prime Minister La'auli Alimaliatoa Leotia Schmidt's departure from Samoa on Sunday. And their latest one is Prime Minister departed the country on Sunday afternoon on a private jet with the tail number. So there's a lot of repetition on the articles being released by Samoa Observer. And funnily enough, all of these articles are under premium, so you have to pay to read these articles, which I found interesting. These are the kind of the articles that they've been posting on their Facebook pages and also their websites. Malo fa jai hana le atawa manel fam tatou faʻasoa. Yeah. Ola visili uma foi le toi foi ile tau tabaita ia hana. Ole atonu le anganga le na waila observa nga ilau va ia tu article. Ole anganga ona la tau fie loa ai se au fa nga le private plane wa me ia lilo ma fa Ole atonua, ola tonu na fie loa pe se au fa nga le jet le private jet lua po ola ko fie loa ole ko le mafu anga le au mai le fie nga pandemia tonu po ole mela na ke ngau ku pe ai le walu me ia. What are your thoughts before ko fo ia hana? Okay, mo ngo vai ai ngo fa pe voi le se article le a mai se me le fo le mo ka ko fa kau ange o fa kau aku me mo ra ngo me ke pe ka fa le anga le article. It's more like a curious ola fe le wa le palmia o fe o la me o ring fa nga le vale e ke ola ke u la vai mo. It's not a good look mo palmia ya ke ola le ka nge hana ma sa hana e fa le article kuskusili e fo nge observer ai mai fasi kala fo ngai. It's like a pass of oil. Well, it could be the reason for inga kere ka fa ka opel pepa or ele ilava la kususu engam ka up. I think if I read that rightly, ele ese la koso kanga mar kampangi valele. They know la ke lor kampangi valele ile searching up, but ele ese la ko kalango mar kampangi valele. Ele e fo sira ko kalangoa il CEO al fongangele al Palmia. Ele e fo sira ko kalangoa le su Palmia. Le ai ma se meo menga nga fai le observer. I o pasa la lau solo mai ya kala. I quite like le melo ka ko fai for media watch. Se ka ko kilo e meia fai e fongange langa boleva nga ko fai fa langa nga le fai nga malo al fast. Le ba fa langa nga pa ki al fast. Ale la mai fa leanga fa nga malo ala la kuskusinga nge. So Hannah, what's the engagement with all this kuskusinga nge yekele? Ole le tulanga tau le increase ole engagement tanga tau le tunu le fa alia ilungo tustusinga nei al observer. Well, if you look at the Samoa Observer Facebook page and you have a scroll through their articles within the last week, you'll easily see that the ones that get top engagement are articles based around La'auli Alimaliatoa. So, just a bit of my observation, they are using his name and articles or stories related to him to profit, and that's why a lot of the articles that refer to him are paid for. You need to pay to read those articles. Ya, no winga la il season ba ta wo si tatou vai nga fou le. E bena fa yatu. O le mawalunga ya lo si ka ku o le level fo ile na su ye le kia o le lo tatou Tautai A'e. Si tatou mata ituina, walanga o le su e ku pe ai meia. O le su e ku pe ai walanga o article o mai la te faia e ta u ile swa fa le La'auli Alimaliatoa tu lo le fionga le pa mia.
e sa wai mal me fo ile ke kokongia o nga e fai kaude pay to watch se longa ke kokongia pe kala mo ku pe ru kala mo ku pu a ole ku so ole wa fa nga tu pe tanga te tongi te fai ta wai me ma duale sa olava ma me tau fa se whatever on the tau no e fai sala ko so enga fesili ia anga fili kulowa o le fai lo kusi al pale mia le ala o muri susu mai fai lo kusi al pale mia fa mangingo le ea a o make money they have now collected revenue pick from all these articles ali atu o le me silinga le anga ke au la fai kau not even once wala ko maingi se wa wishful le mole ngas o pa mia pe ke wa wishful le fa pe ya i ka se ye mongia lo ngasi ma ko fikinga fo le mo se fa penga so la le intention le le observe Lela Amisa, if do we have the formal in English the formal memo from the CEO le official le palemia le ufa manino mai ai le tulang o fai nga mananga wala winga lela mana ia fa brojania wale le fai kau mai ma pailinko ma palalangi e lo ai fo ile makuara fa le to nunga to inga me li poti mai tatou media jamo lela ufa mangingo now o le vaenga ta ua le te fia manao ia mai foi lo sfina ngalo hana tau tele movie si tatu vaenga o le au mainga le i Ole medical appointments were secured for the Prime Minister at the end of last week, and the decision was made by the Cabinet for him to be flown to Auckland for treatment. Now, a proposed government policy for overseas treatment, the Prime Minister is entitled to overseas medical treatment in New Zealand, fully funded by the government. Now, if I were wala, so on a melia vesi mai ma pisa mai it's a normal for anybody e avea ma pale mia o Samoa e entitled ko e fully covered funded by le malo so la melia lenga kusi solo ma fai ni mau okay ngalo ngai foi le private jet lenga mai po la kingu lenga mai kai mi ronga tu la epa makule yes I think a lot of it is Samoa Observer trying to spin the narrative that, you know, our Prime Minister, shortly after he's being sworn in, is leaving the country without telling the people where he's going. So they're trying to create doubt in a lot of the people with how they've titled the articles. Oh, that's my, yeah. Ngama kwa saula balalo la observer, sui la ko tone. Inga wa kau fa pe la ko kongi la bal palemia ngai ba. Ka sau fok then they came down. Lela la tatou o la le batile na. Better to before tatou article le famole misa iluma. Lela la tatou o le batile le vainga le press release le official palemia to before Tasi luma. Lela la tatou o le batile however, walanga na imani however le sa wo i. However, due to government's current financial position, with 25% of the budget from last year financing operations now, and the urgency to undertake treatment, the Prime Minister, the Prime Minister's family is funding all his expenses, including airfares, treatments, and accommodations in New Zealand. But they were on Melanga Company Sabe. Ole Funga or Fangar Cooper Malo and Mail Palmia. So what Papa? There you go, Leato. Ole, so what? Yeah. So, Ole Mangako go is a duty of care or Lakunga Palmia. Yeah. A cocky can off your look after the Kakoka. O go Vayakuya Kungure, a 4 million or Pakeki, a hello protecting or Lakokai. Ala ko mafufa wona nga yai o matua sawilu male loto le anga so le loto ele o nei tangata o ko mafufa nga yai ali se vanga kuila e pankeki ele how many times kuila e pa was how way mengi your private jet how many times nga o fo kai mo fia menga ke me foi fia meia ai nga hepena sunga lauder bali to ko kongi longa ai nga mai si o vai nga uma ai ko kiki fie se fulu ko article le ko si so do you think hana
with this media watch and this effort of yours. So do you think it's all for money beneficial, for Observer, for people to click in and yeah, absolutely, and they will keep profiting as long as we keep clicking and entertainment. But they know that La Ulia Maliatoa and the fast government always brings in views. Ole mea leanga le li atu. Ole mea hole le simea ole ke kiroki e. O lea lava ye sa pipi loko leanga kongo le port ngala kupu e akai. Le lava ye ka sapora sa le sa pipi. Walanga lengo ba ile akai lenga baku le ngala ko le palimia mal balile. O inga pu e akai. Ole me mali le si fatu e nano fatu le atu wai le se la saunoanga. How many private airvac or medivac or whatever we call it Tula has or had? Never for once kau ke vai pu e mai au whainga ruenga ngaka ia. Oi moma. Le kai. Wai vai mai pu e mai e to tele lela na la ino una o faiatu. O te ioi lo whirangalu. Tangata lai whainga ruenga nao. Ele o whakuna o kala me o afia whaunurunga. Leanga la vanga ye au ka fale le tamak. La vanga ye o load left so so le fa fo le manisi le ngofo ko through the windows matulanga fa bena. Lo winga la tala. E le tai o la to fa le nei me tai mi atu le pa. Yeah. Au ko sila o I fo ile le no fa yatu. E ala ino ta fa yatu ma ta fo ia tu la to fa tanga le observer. E ala walanga fa benga e ma fa fo inga fa kanga ma le valili. Ia tu langa fa pena but ia tau vai you know le ia tu ole me ala ia na pe e tau fa no i lo loto ole fa ilonga ka I or kusinga mai ngo article ngai ya poko vai o ko sa mo ile siata le teatro now ole ata mali le now Hannah, what are your thoughts? And also le ata wa vai ko koruli morga kala Watau sila anjo ile atale sunga lau le malito. Le au mai ngai tangata lai fai mai le antala le ya tau ya. Si fa fe kai ole mo mai ngai ka ko le chet in the dreams. I ma fo goda. Ole totele. Now let's move on. Hannah, what's our next media watch topic? Our next media watch topic. So Samoa Observer released an article last week. And it was the Human Rights Protection Party has declared itself a formidable opposition force, where Leala Ilepole says government could be overthrown sooner. So a statement was reported by Samoa Observer. He was looking to overthrow the government. So the word itself carries a very heavy and legal and constitutional weight. And under Samoa's Crimes Act 2013 in Section 40, the act of overthrowing a government by force is classified as treason, with a penalty of life imprisonment. So in Part 6, the crimes against public order can be liable for treason, inciting to hostility, unlawful assembly, disorderly assembly, riot, and forcible entry. And so this was also published by the Samoa Observer, which can also hold them liable for publishing it, and this could bring about some sort of disunity within Samoa's public. Malova vtaya Hannah, le atu. Ole aso talanga no vai tu e mai foi lunga I lau page ma followers I tu langa le. Ole ale ngor fa nga ino le upu le overflow. On kai ngor ke le ya ni mongi po malama le wingo le upu. Po la vai malama. Ai fai lava. Ma ko le overthrow ole me fa nga le ami. Fa nga le ami fa nga I la malo sin fa nga e remove se fa nga malo pe se fa nga malo ma fa malosi. Fa malosi. No nga ko so kula fongo la lo puro fa nga e limongi. E ke wa ia sa wa ka nga local limongi le melenga fai. Wa o me le wa makanga nga stir up limongi po fa ma fo limongi le loko fo le kanga ka lo ke fai le mele. E o fe me fanga ya le nga ka longo. Le nga ngol fanga le au la wa esa le fe o ngai. Le foi ka o mo le ngoli mo. Ale sa fai me fa penge fa la wa ba le mo fa la ko le fo mo ko fo. O le mo kwa o nga
onga la vole o le pulo fa ngai mo ma o se upu ka winga loka anga fai o se fai pula le fast ka kongoi o koso ole vaenga le Hannah, can you recite so Misa can bring up the constitution, because I know we have the constitution here of Samoa. Sure. So what are the penalties or consequences o ia tūlanga onga o iai se fai ungo se kanga kai fa nga ina upu fa pene? You could be put into prison for life for treason in Samoa. Ole fo malo ole upu lea o lo fo ua ole malo ai fa nga ai ni upu tau fa mata fa soli tulafono e te fa mata lai nai se vaenga ole atupuanga il fainga malo ai mana tua mai o ke la longa o ana fufuanga la iai o lainga ke fuafuanga i le tūlanga o fainga cases e faingai petitions alainga ke lo le leia o te le fa tu foi fa pe fa nga fa valvalea kuloa o laina te malama lainga ke malama ia na tala lai fai mai ai o le mo le tangata fa feke inga lai mana o tongi mai wa foi le ma fo fa urga kalea o longa ma fo fa he's untouchable o le ma fo fa le la wa kule mana tuala la ku so le wo so fua fi se va kule pa ola fa mangi ngonga le mala fa mtaranga le tangata le tu sa lela no fo tau fast forward longa olanga ele ikai ya ku lo ola su ale i tu lo fa fonga la tu e te le tai e ono o le tu ainga matua la ye le tau tua kule pa ale wo so kom fa ile e koso ku ngai ku sa me ia ku ngai fa pe ia sila mai le ku e panga ku sa ku le pa ona ia so ona fa ia ile o ni le fonga so na tu ti ai fa pe nei ala fa fonga le tu o le onga ma le serious o melo fai kulepa langa e nga kala nga fight Canberra road show fai nga link fa kasi markala le nga fai le fa pe foi le kai songi la uli se pare mia me fa penga so ka ko tracking la kala ali mongi le last 3 months nga fai lunga mo ko bi inga mai si me fai ngi e lead up le melo le kala le nga fai so it's a serious crime for o ka fa makau famakau o se maka upu le lewo en mele eles me fole ka wanga lafo ai le se background o le upu wa ling fai wa levang fai de mongi kala e me fai e on ku fa kasi do purong fai ma me yang fai lang sa ngo ye so ole winga le hana in terms it's kind of like the I don't know if it's appropriate ila comparison le me fole sa tupu fiti ina u take over the coup inga o take over le medikeli i fainga malo matulanga lena fa malo si pani marama so I think or ko inga vaenga nga I related ko inga upu o overflow o le fa nga malo si anga fa fika fa medikeli matulanga malava e ave SP fa malo si mai a faila il va ya tu marsi si la Samoa ele fa valea le kulowa le wa vatulunga le Crimes Act Constitution le Crimes Act a Samoa se tu foi lunga le to si sila mai tatou wa vaenga lo no le Crimes Act against public order vaenga lo na fast for the treason. Every citizen of Samoa is guilty of treason and shall upon convictions be imprisoned for life. Wa vaila tatou kills, wounds, imprisons or cause grievous bodily harm matulanga fa pena ma fa solo ela ia le leaves wars vaile conspires to live or la ka uses force for the purpose of overthrowing the government of wow wa vaila ka ko ye assist by any means whatever any public enemy in war on vaenga o pui si le tau le manino mai Samoa le afia ai o saunga ka pule kan kale o limongi vai le vaenga le pui si o fa vai o tulafono Crimes Act uses force for the purpose of overthrowing vai le sa ile upule
overthrowing the government of Samoa. Ifi solingi kangakari. No. Ilesi fo eku. O le lopo le ale le Samoa fa ngali mo. I was a le translation or upu el observer. Wa ka fo an kongi mo observer ko. Absolutely. La ko fa nganga se upa fa wa ke le lengo para le ale fa Samoa fa ngali mo. Ai mai fa ngalo upu overthrow. Ola ko fo la le ba nga ka fo kongi kongu mele. E mo mia le mataituina e le whainga malo. Po le whailau tusi fo i o le tātou whainga malo. E o le tu alalo le au vatu. Le nga a tātou olo a whailau tusi le whailau kusi. O le whailau kusi le ia kako. Lau fionga le mingi skaso i fo malolo ina va au au. Alanga o le wa e pale e minister. A le whau kuanga marku alalo. Silsilange. Matua au mame nei. Ioi. Au ma vaenga nei fa mo mo le tu alalo. Ia kasi ar kongi ngai kukung. Ai kongi ar koso mai roka. Le nga kiar matu tala. A fai waka loka maka koso isi kangaka onga ofasi mea maka mai mea fa bengi. Ia au malava auto te bole le fo ia mau ke keeping a wifi ko ave ese. A fai e koso ko mai observer koso ko. It's about time. Wa levan ka kaunga koe wha taste ka ngaka ngai lako medicine. Yeah. Koe wha kofo ia lako mea iang whai. Ioi. Me velan tatou e wha ngana mai lava. Ai o lau fo ilea tala li a taua. Ai tau te li toa tu fo ia hana inisi o vaenga o le tatou Media Watch. E le mafai nga happen mea ia. Pe ale suia kom singa o leo leo. Yeah. It will never ever e mo o mia le kilingi mua ku ia inga ka fa maungi mai la utatunga fo yo ia e le tatau e le kaun ko fa wa longo le nga ola conflict of interest o le conflict of interest la nga la wa pale mi ola nga mingi skafo ma me umala wa ia so me yesi la nga ile mfainga ko eli fo ko misinga ise singa e ku ke mori mau against ya o tau mo mai ele mafai. Yeah, la ngofo molia le il palia ai ko manga ai fo ko komsinga fai le me mongi longo a ke le so ma fo mo so fai ai kulo fa fonga la tunu fa ma vai a fai ke fia claim mai ke fai le me mongi ma me uma le ngai ma lo sia ku filinga le ku ngai ro filinga fa komsinga ya ku so le la fe ka il palia ma le malang komsinga ala manga ko ali fo fa ai manga ko so ko fa foringa o to mo mai samo so wa le van ka ngai ko ave ku lau palai ko ave ku lau palai wanga mo kingoa ngai apalai ai le fai le palota awana e mauti no fa pe ko fo mai lau va ngai ko ale be fo ku Our kapenge kangela ko proving le ko nga parai fa penge e ngar me ka o ko ke fa barbalea. Now Hannah, so before we move on I ka get ko kulai lisi ka ko topic of Media Watch. So what's the engagement, and people that read the article la observer for? Yeah, so a lot of people were commenting that, you know, he's making these comments online, like using the word overthrow, that's going to bring more instability within the nation. And they're conversating if this is actually a case that the government will take forward. So they're saying, okay, if he has said this on the newspaper, overthrown, and is inciting, I guess, treason, are we going to do something about it or not? So that's what people are interested about. But then with the reaction and stuff like that on people reading the article, I assume it's going up again. Because there's so many views, observers, Yo, okay, lo pole kele kakangaka. Okay, pole ba ya kung sila mas kali po la ka kome fer kakale. Manaya. Okay, let's move on. Yes. What else do we have, Hannah? Just one last article here that was posted on the 20th of September. By Samoa Observer, New Zealand police have confirmed that one of their officers wore a formal police uniform during the swearing-in ceremony of Samoa's 18th Parliament last Tuesday, but emphasised he was not attending in an official capacity. So uniform was approved, New Zealand police. Also, this article is a premium paid, so you have to pay to have a read of it. But it just goes to show how far they've gone, just to kind of discredit Lauli Alimali Atoa and his
his day being sworn into, they rang the New Zealand police to see if his nephew, it's actually his nephew, was able to wear. And I'm sure a lot of us, you've both been to functions where people show up in their army uniform or their police uniform to show respect, whether it be a funeral. So for me, it was just a bit interesting that they decided to really focus in on the New Zealand police being present at this event. Ia, o le vaenga le mo le silafia mai ele to tele se tatou tu una tamama tina matua. Ua o a ile la e inga. Ele nephew o le fionga le lipa le mia malanga tu ni usila o lo tautua ile matanga wenga o leo ni usila nei na tau sila. Ua o a ile la e inga e singe uso po le tali foi. O lana to ninga e failo ile fa maluina. Malana tautua malo isiona anko tulo o le fo wasu esu ele observe pe far kula fongo longo wingo manga kulis kamiki o tau vai o tau le leanga o le tuai wala ngokua le atawa o la take le nga a wa te lo ana ta ngo fiesu esu e mai e fa pe akulangi usila no it was illegal for example longo wingo mo ka ngo fili poki manga o kulis me le malanga wow o le makua loko le anga la bango vai aku se siku e mamalu aku le mainga e whanga ngele leo ngusila kongo kako palmia o le whaado li kaimila o le mamalu e wakake i vai aku mai e kala whengai o menge wa fiangi ngi oki mangi aku le ami Amerika o kaka mauru lungo le ami aku wea lako uniform sa mo i maliu ma mea ka ua ma o lako ainga ma mea ala inga fai ha pega fo ingusila e ma fai kusa pe la el malolo le leo a fa pe kupu mese maliu kongo se ainga lak babala lak fa ngale le uniform le atawa va tu foi fato a o foi nei mai le weekend sa ma tu fa ma vai se tasio ankolo hana le to faya au matangi o maliu o au matangi maiko o lona tausipo o lona to lua. She's an officer here in New Zealand. Ana le ngo o si tamaitai palangi. O le palangi o le leo ngai New Zealand. Ke sila fia. Le mota Samoa le lo le Kaute Pacifica le lo Hamilton. Kua i le ofi leo full on uniform. Now, ele a inga leo ya umukan. Ai onga o le lako colleagues, o le lanto respect i le lako, o aku uma the full on uniform. Ke lo eo ai leo nga peko solo i au ka fora ua kele, a laiva ai mai, ngā fe uma mai a awai lako. E fai so mea ngai leo ngai. Now, the question is, ngā fe sitting here is, are you authorized to be in that place? E matua whaadanga, I am a former ex-correction officer. Wa fia ngi whaalawelave o maliu o mea uma mauke o iai. E maute o lava yo mātou tōninga. A o galua ngara malo. A ko se sila ku ia ile a mainga mana. A ki loe, e mi mika ngu sila mele ang whair kamale. Yeah. Ele o se mele anga mak whaku. E whaile whamongia ngu sila. Ile ngaro ngar kamale ang whai o sa mo le minga kong. A mese o le la palimia ia. Kuso le sa we escort ba le palimia. Ai mana tua, a tato wofo ila i vao malo. We have a treaty of friendship. We have a treaty of friendship. Now, ele whaapea mga kua, ele o se whai ngā pāloka, mea lea, the pāloka has done. It's done. So this is a country's prime minister. O le fesili, o whea kom singo leo, ma se sa kingi maurolunga, e whea o whaakasi mai markama. Nothing. Mga afoli e saman bari mai nga lauri maria ko auange isi leo Samoa auange isi leo ngusila e molia mai kongol moko e ke lo na lautala o je le uma e ngai mawar promotions ale sunga le leo e lo pe mo sa promotions nei walanga e ata mai le ia komisinga ngai e lo pe la kirkilo e lo pe give him an award of his service or whatsoever a le award le ufa award ile observer o le award o loto le le loco bad. I mean, wanga paunga le award mafai nga ka ko via. Mai si media ngalako awa. Ioi. Ale nei wo su e. Ai fa ka nga kusi mai le latu article fa pe e fia inga nga ka fa mai. The uniform was approved.
Absolutely. And, you know, we also have to remember it was an open family event. Anyone could come from the public, no matter who you were. And when they did call the authorities confirmed. They said, yes, we supported him. They were proud of him to represent the New Zealand Police at this monumentous event. So they were just looking for something to try and discredit Lauliane Maliatoa's connections. Sa tatoi America fo ile maliu o se anko fo ile muripola. If you remember that, one of his granddaughter that works for the Navy, the U.S. Navy. Oh yes. I'm gonna matua full on uniform level to my ile aso o pelfa mavaio siona papa grandfather. Ia o ko nginga le Navy se so onga I'm a isawa alanga page le king e fafuatu. I think somewhere in the Middle East. Sawa mai langa fa malu me. Ya ka ko was fa nga ka ko ya ma ko kia cho. Le na ko fu uniform ka ko ya male mal pru. Mal ka ko mara. Na e o fo ile veteran ya mwanguti ale fionga mwanguti a jo. Ka ro fa mwanguti. Ioi. Le matou por kala me foi le sa fai mai lona ile rancher ko inga pole ale le mention na matua full on ale uniform ele so nga si vanga nga o lau fa alo mawolunga e avese so le ke o foso lo ke fa nga kakao mal me kakao I want a piercing. That's okay, there's nothing wrong with that. Ele mo se me le nga me. So Hannah, so one of your assignments is to try and follow through with the police officer here in New Zealand. See if he did get an award or some sort of recognition. Because surely somewhere, somehow, there's about 140,000 peselau was full selau fast food kako Samoa le New Zealand. Yeah. Kako me mika o maro kako ba ke okay. Ya ka o ko fia o kako pa do play le laso le. Na tonu la. E muli o mafau pe a inga ya i sunga lau le malito. A le langona no ia tau. Ko yo fia. Yeah. Wo ye sele o le New Zealand. Wo ye kako sao. Ia pior kako sao le ai. Mo ia nga e kako support yo. Yes. So le ale bakudi ele ngai loko di ole. Okay. All right. So overall to summarize all this Hannah with what you've been observing. Ole mesa ka unku se la observa. Ai seanga le ngile lo Samoa mai fakasimal kama that's a good issue. Ai sea ole ngsa ngile lo Samoa e mai fakasimal le ngusila e mo moli mai la audio mali ko. Hey. Okay, to summarize all this, Hannah, of the Media Watch and how the media in Samoa are writing and the angle that they write articles towards the Prime Minister. Yeah, so my summary just from this last week's bunch of stories on Samoa Observer is that they need to write better stories. They need to be more intentional about the stories that they write. I know you may be there as a writer to profit for your company, but these affect the lives of real people who have very real families. And also for our viewers and audiences, just to be very careful of what you consume online and what you are reading. Please feel free to check through other sources, Tala More Media, Samoa Global News, where you can read from for more information. Also tune into Tautai A'e every day to get clarification on things and do your own due diligence. It's important you have a role to establishing truth and understanding truth, and the same way media has their role to establish that as well. Before we say goodbye to Hannah, le atawala of the city. Whamata ole mo o mia o ni training, po ole mo o mia o le toe sa ili tūlanga o FX whaasaralau, pe ole loko e lei. O wheo mea ia la vea mai e ko inga tustala nei ua whautua so o ale ae. Mo kwa le se train. A kongo o mea ia ngā oila o ngā leo mai a e kaunko e whaingi training ele a kumus pe palapala kou ia. Before ka ue whaiso a ka training e fui maongo. All right, thank you very much, Hannah. So o mato o le vaenga lea Media Watch. So o a umalava so le vaiaso le am whaiona tapena mai ai e Hannah ia ne tatou wa vaenga mo mia. Issues I tūlanga o le lei o le whaitu au o a uma vaenga whapena I tustala ma tustu singa mai a me sesi o tatou tunu I Samoa. O lea matou whasoa I lunga o le tatou po. A kongo e aonga
Mau ke fisoasoagi aku improve la cosa. O le la matofa ia le singaru e ngai ko kiri o kokongi ai mako. By the way, ia ole tausala po le tofine ia na. Ole tasi leo mata upule na te o ina le teibile nei soon mako voila ia le faunga pe le faunga lo ia o sauni. Ia ole tulanga tau purkiki. Me se foi ma tulafono. Tatou malolonga. A foi mai. Ia te fa wori al tatou proclame le vanga le fefi. O fofoina sa vale fau e fai. A fia fai ua mea marorosi. O se fale o fofoina sa vale fau e fai. Ia me te pelu, o mātua lo tina, tuai wafau a leni, masi ia leni, ia o mātua. Na afsasoa ni mai, lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama, o lau whale tupai te pelu, mai sa taua I upolu, ia matu walu maniwe, o lo tina, pele pesite te pelu, mai sa sina I savai. O lo to olua o Time Masters, mai lalakonga, e to o lima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai, mo le au whauwhautua mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe, a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le baliu baleoti. Mili mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga mo to e saunga o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teuina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Talafalava, alo ingoa Italia Tipelu Masters, na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whaka lo ola whaaloalo, lo ola tautua, ma lo ola whaaleanganga. Lo tama o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I upolu, ia matu walu maniwe, o lo tina pele pesite Tipelu, mai sa sina I savai. O lo to olua o Time Masters, mai lalakonga, e to o lima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai, mo le au whauwhautua mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe, a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia.
Jabelo watile wa toi lua sifuru minuto jalo le July ono. Le kai ska ko kai mi ko ke pole. E fa mai si ta lava yanga ko yiki foi lua fa ma vai ma ya le fi fa ngono. E o tau te pole. Na o mea tatou vai nga ye tau te faʻasoa. Toa mai atu le tatou wa vai nga mana sta tatou patele o le tatou media watch. Me le fai ngai New Zealand. Avo le level le tau te ave ai le tūlanga o fasala launga. Ele se kau fa leanga. Ai tatou o le a le issue. Por fa fika udi. Ka ko fa soa le fa fika udi. A uma e mo se fofo ti ia leli. A uma fo le si fofo o le maliu matanu. Ki penai ka kara pelo mo fai news pelo ma le. Yes. Okay. Ya il vanga lena. O le si tatou wa malo le o ma vala udia. O le o ma vala ulia le fionga le li puli. O le tatou o unanga le blue wave. Now, ele le ya le kako karango aku ma ta fa soli atua. Alai fa fonga mai Samoa. E sa o ala le fa ngor proclaim el Tautai A'e. O le ala wingor matala. Wo manatu mar sunga le atua se ita pa le fionga le lipu le langa le fa ko afo i mai Samoa. Penga fa pe i. Le approach po o le tūlanga i le tulafono le anga ngai ko ki sire fia. Oka le au fefe mai i le Tautai A'e. E ako no Samoa ro kaloa. Now, ser ke miren ka o. Ke miren ka. E nala no fai atu. Tatia ia le lau me vale ma le lau me toe nuti alu so le savili. Ai le anga o i kanga ka malo o ia sorry le opposition. Fai puli. Manisi o le awuri i. O la wa makan karangoa mai ai e ofo ia kuile e panga sa uanga fa fefe karoka. Yeah. Le ala na ma manatu ai. Se ta ba le fionga le pule le tatou company. Penga kau loka fo mai ai Samoa. Ai pesa ave ia tu le matanga ruenga o leo. Ma se ifesili. O le fa kari aku au kama fainga ruenga ia. E kai meo o mai Samoa roka roa. Ia fa velo ia tu lo fionga le polisili o le tatou wa por kalame o le company le ngalu moana le blue wave ya me so le tatou media arm blue tv lo fio nga tasi mono anai mate anai ya malor malaka manuia welcome back. It's good to be back. Fatalo fatule pa ia malo sa molo mai momeni tula le fiafi ia fatalo fatule fio nga le vai malai te gane fo lo sunga le atoa ia malo le soifo folo malo le soifo manuia lo fio malo la sa ko sila ku ai ka kere yo ofisiri ngele pule la sa ko sila ku foding or pule mar to foi mai samo ya ko ngwana ka ka sili ala har ma fu anga wa e sa no ai or metonu to te sili sa we fia mai makaka mai sau mai ya me fole ai sa tatou na matua look stress lenga ona e pe ka ulama lama mai sa mo ai por kalame o langa kampangi e de stress kai si la suida de farpenga oh no please ya ai ole ale a fea lava nisi vaenga ole fatautonga manisi vaenga le wo si de fia ele tunu no tele. Ai se mau sa o loa anai polo o fionga fui mono. O ke fia fisiri sa o kwa le fa fonga mai le tunu. Le nga o tele le fola mai o le loka inga o maua. Ia pe awa ku Samoa po fia e o ngingu sira la fola mai foi ko le molia. A o le sa e fio atu i Samoa. O le pule o kampangi ngi. E ma faina mai si na usau noanga. Na yese taimi foi le na o to se avea ia leo po o se vaenga i kakau nga longo puieri ila u fionga ma fape atu anai we need to have a talk o lea iai vaenga i kakau nga ioi pe kakau longa faya you know I'm just saying that doa te u faulu ai lo ia o ngi vaenga fa bena e au mai ia ka mai ngi usila o la por kalame was there anything like ngai se vaenga fa bena na tupu i la malanga tu fa mo ia faftai sa tamol fafsili ole talil fafsili le ai ele yese te mi fonga lenga fa pena yese
te mā taluanga pe se whono ma le ofisa leo e winga ia I lo fionga whape fo ia le ataua. Ai totally I tai lo loto te le mataupu le pēr le whaamanino le vala lea. O le structure o whaingo interviews I longa le Blue Wave TV. Ia, a tonu fo le mai mo me le to tele. O mataupu lava e whaatala noa lunga le nepo pokalame. E le mawhaina alu sa o ali I loa matulo ia. Le silfia le asiata ma le ataua nei. It's part of the program. So, o le se pokalame whainga le o mai lau li ia fia langalanga ma. O mai kwa whapalafu whengi makaupu, no? Well prepared, e faithfully due diligence asiata ma le ataua. Ali a makalia le pokalame. So that's the structure e kami le pokalame ngi o le Tautai A'e. And just like every other program, lunga le Blue Wave TV, o le whaongonga nge ke au asiata o se vai aso fia. Ai e luke le iai ma le atua. O le ngā mau ko fo I lua saungoanga I le segment mua. Le ngā lolo whawhkai I isi whale whasala lau. Ngai o voi. Ke peo sa vea. Ia, whapea foi le ia ngisi kako uso me Australia. It was really good to see them, but I really wish that, you were both there. Because this is a time for ngale that you guys were the strong supporters of FAST, and you guys talked about so many important things. If anything that this program has done, it's broadened the horizon o kako kangaka. Ma o ke loa o le mafuanga ngā wanga whaikangia o lua malpokalami. It's because ele iei mo muse pokalami sa mua whapea. Ua langa inga mea mo le māmalama o koko kangaka lau kele. Me whakulafongo, me whaporkiki. You guys have really delved into that. And I believe that's where the problem stems from. Malo, whaavitai. A me se fo le whafonga atu le sunga le atawele se le saunua ngā le whionga le lipule. O ina ua maua mai se sootanga, se soota inga mau tutu mai Samoa I te tono o matanga ruenga o leo. Na o mautino ai e lua ia ni molianga lai ia lai whasanga I le Tautai A'e. A mai se halo nei tangata o le tangi a limongi. Ma le tangi a whono toi. Ai o le winga la o lau whamatalanga o lewa o manino fo I mafuaanga o nei tangi. O le mafuaanga o le kangi a limongi. O nai whapea mai wo o mai a fua Samuelu I lunga. It's the same old issue. O le mea fo I lea molia ai tu lou le whionga le li pāle mia. Ia ma le toa lima ko ongo. O I la tau. So le fo I la I separate la le kangi nga moa. Kusa ile ova kuai ma ue whaako afiku wai pe ko avalu wai. Ai tu sa o la I separate fo I le whapea o te ala tulo I Samoa molia. Ona o lo o iai lona taritonunga. Whapea mai o a fo I le silana I tua o tau pulenga. O le lona lua, o le tangi a whono toi. O le tangi la lea whono toi, o te le mai loa. Po o ngā whea tonu le whaavai ai ilo utari tonunga. O le tangi a winga I le vaenga tonu le sa ta faʻasoa tuai. Ina ua whao ngā e langa I o pore o I. Le vai le tula whono whaavai. Ia le sifuru a whele sa tala faʻasoli tulafono. Sulua. Ia mata uai I se vaenga o news na au mai Samoa e tipi au tanga vaia. O lea sa ta uai e le tangata lea na whao ngā ina I fuala au whasaina. Pore aisa. O ke le lola iai wa o tele o mai loa fo I le vaenga le na fola mai e longo. E whaasanga I le tusi le na au mai e lise. O tele mai loala iai lau whionga le lipole. O tele lope na isa usa I le linga I le vaenga I Samoa. Ai mana ia fo I langa le whafonga mai le atunu. Pena tau a whea I sausa I li ilinga. A o ha fo ingi vaenga ia walanga it's pertaining to your company. Mo whafonga mai fo ele junule anai. Yeah, yes, I did reach out to one of our reliable sources. And yes, o ngā whapea me I kesa se lua ia o lungo ia oi. Ia, o me whapea ngā lava se atanga silfia. E involve ka kolo ia pēr whapea o le kūlanga ngā.
Ia fo le process ma le au wala fo e kami mai e fo ngare pe a wha pe o fia waku oi. But that's where my disappointment comes from, is that wa vea mengai or threats to be used as threats to limit the expression o lua pokalami. You know, wa e fo male unfairness. Yeah, a koko vaila le alu Samoa observer le alu oi. You know, in regards to le alu Tautai A'e. E o isi kemi e mako ia kuia ia upomakala o isi media. Lo le pokalami ngi le Tautai A'e. And that's the disappointment asiata. A fo i le e jaua. So fina ngalo vatu le whafonga mai le fionga le lipule. A fua ngai e la ino whai atu o itulau lau tala lea. This is why I have never and will never ever trust or believe le komsinga le kai minga yo leo. O le winga ma foi lau tala. A fua I mea au mailungo porokalame matala le fe kawi ma meo wa even e pala lau vale le aku mafai upu leanga I kai. E le ai se porokalame pitingar porokalame rungari I le si. Ai o atu Samoa feo ai sa o loko e au ngoa ma se mea e whainga iei. Ai sa fefe o le mea pito siri o I la le whaiku au. O le whaitu au mua na si la fia le leie longo. E fia malu pui pui alonga kula I mai whakomisinga. Ngā lai o ngau sikai. The first and the second year zol pai ingar fast. Le nga mafu ai ko kisiri sila Samoa. E le isoli e le ungali ile Samoa kai minga. Ai sea. Le nga o lai mangu fast a fia me. Tuloa lai nga mu fast. Nga mu HRPP lo mga muasua. Kuloa. Wow, o kalaya mo ke fai aku e afua inga pefika. Ai le ongi defamation kalaya. Elengi defamation kalaya mo kalamongia nga muasua loa. Ma le to e tu sa ofia me e pola pui me ma sa kakau nga avaku fa pare mia ai e reku. Ai nga mu lango moanga loa. O inga longa koe believe vai le ngari ilea. This is our time to go back to Samoa. Ma. Ua matua pule sa loko. Lea la ka ke racing a kunga issues ia. Ai fei kai loa. Sa. Ole ia fa angongoanga. Onga o personal le ne pengen morianga. Oka o Tautai A'e ole vaenga le Pro Wave TV. No winga e sa kaunga serve ia se kusifone ka ko puren kai mingala ko. Yes. Ole el morianga ile fa sanga kampangi. A o fa el mele fa pe el morianga la moria ia siak. Pe moria ia. It's a program. O melak fa koi. O koi ole ma lama lavai I meio ka kia ngai lo official leo. Pe fa fenga kupu. Ha fa fenga kupu. Wa ole pawa le ke mi fa pe ngale ngal ko kwa o e po au lokalo. Ya ilunga le pawa o ma o fam singo. A foi lo te fai atu na o mene ne fu te le lo te o mo sina so enga fo ia le ale ana mo sina va no e te tau faʻasoa I mana nisi ia malo mga ngisi la vai Samoa. I mean, what's happening in Samoa? You know, regardless of the situation le political atmosphere I Samoa. O lo le lava ia whainga po ma isi na ia uso ia whainga luenga le ofisa leo. Te peo le sia so se Herbert. You know, nga whawhkai mea sia skamal pokalami. E re fo isanga kofa makau funga that something's going to happen to us. Herbert, le sui komisina. Se tasi e o si ingi associate. Ia ke ua ia wanga le mea ufa politicize uma. Because ma whainga kova e fwoi whapea. A whapea la o fia mea poko le epa le ngaru le whaarele arua whai se kala pe le kala le Samoa observer le nga whaingi. You guys will be charged for defamation. See, that's the difference. That's the unfairness that I'm talking about. That I hope with the new government that we're able to sort this thing out, because, on both sides, regardless if the media is supporting another political party, if this media supports the fast, ia longa kukuso ma mea uma. Lo whafsili au lua. How did you guys feel about not being able to go to Samoa? I was sad. I mean, no, I'm being honest.
I was sad in a way ua makua le aise sa o lo tonga o tangata i le makanga ruenga o leo leo. But I was more happy anai ua defeat fast winning is the democracy restored in Samoa. So ya kia ula ia sa o whaangongoa yes onga we have played a massive huge role te le masao e le kau whape kau whaiaku ai o le loko mongi a lea inga ia koe whaangau fo winga le whaake mo karasi sa o kongo Samoa. So ai eila se me o ke fia i tu antu o se whaanoa noa ngai le sa o whae le kaimi o le whaatautonga ai nga sili lo ori anai onga o re koe fo'i mai o la aule le mali e toa ma le fasti ko kongo o re koe fo'i mai lea o whainga sa o whaake mo kalasi ma le ami o tonu e mo mia e Samoa. And I'm telling you e le i fausia lo mai se aso se kasi Samoa le atu pele e mo mia fo'i ro kaku ongo sai e mo mia ro kaku ongo sai ar karinga ro City. Yeah, me personally yes a little bit whangongoa, but I was more overjoyed onga wa koe whaolainga mai le whaake mo kalasi mongi kongo Samoa. Ko i kia ave whaamarosi, ko so kalaya li mongi, o le ua reveal mai e lea kua yanganganga, o le loko sa o hale sa yalako. E o mai overthrown, e o overthrown mea uma, e o mai e fosi whaamarosi, o le whaake mo kalasi fo ilai ko kongo Samoa ana e mali ataua. Ko i kikia ki ngeia i lalo le HRPP. Yeah, so do you think that your freedom was threatened? It is. Paule ni file mungo mai kau is mission accomplished. I sa ufango fo le ngo le fa pero ka fia, but we want to be there because for fear a momentous occasion like that you should be there. Ka mai ai okay le sinkele kau until why le kelo ka nga fisile para mo maleo. You know, akafakula me fa mai. You know, you did all this for nothing. Sa ka mo yo yo ngara pe o makailonga mo lo mafofo. How much for appreciate ka nga renga fa ya kui. Le aro lo fo mo ka fo le mali o ya ai sa wena ko man mele fa pe le loka o Tautai A'e fa pe. But yet the other couple from Australia who owns that podcast, people who have sworn, people who have threatened, and people have said much worse things than you two are over there. Yeah. Ngo ba ya kui. Avoye ala no te faiatu. Ya, e lea vaina. E pe o boale o te faiatu so o lafo. O a fai so o mamangingoa. E a te au fo ima le tau ava me ina ma le ngaruenga sa tatou ngā pātia whaatasi mana inisi o uso. Isa war kaimi o le atua ia I rong kaimi. I have learned throughout these years to understand the time of God. E kupu ai mea. Yes. Ole whaangongoanga nga sai. So whafsilia o lua, in regards to keeping the government in check, the balance in check, what do you think Samoa Observer should be doing? Yeah, e tā ua I le Observer le tusi sao. Le tusi sao ma le ave sao o le mata upu. E te tau o na lātou nau mo le whainga mālo ia whaia. Whaakaikainga. I le article lenga mak faʻasoa I mahana winga I le malanga mai o le pale mia mo siaki mtonga fitinga. Ia kia ua ia. A o kusia mai peanga o whainga ruenga o Observer. E sausaoa sa matou asia sa asia le ofisa o le pale mia fesiringia le whainga malanga. Tope ale fionga I le pale mia. Ma o le tali wa tuina mai o whaamanino mai o loo ngase atu I Ameri o I New Zealand ia mo siaki matoko fitinga. I mean wala vare kali ala auli nga kali ai fo I le Observer la valea I le ulua I press conference nga kali ai fo I le fasili le o le Observer pe o le sira I kiki nga le nga fasili le vai le nga fasili ai fa pepe nga avel fa mai pesa ngase te ilo le kali o I o te ilo ai o le la iki o mafau o ngai kusikala I le ingi fa mai le tali na tali ai la auli le atua
So o se fika e alu se kaua e mangu angu e umaloa mangu angu orong kingo. Ke lohi, wa lava re ngākati. E wha makala i ngai. O laengi le ako kolonga mahalo si kalu mai le fika i kunga le road show o ngei mau mea uma. Yes, of course e uma enga vai le lava. Ngase. O mea uma ngai kupu. Sometimes ka ke mafo favore ka lop seva o ka le umala wo ye ma ka lo fa mea wa ole e ka lop seva ngo e fanga one to one basis e fa mela ku ripo o vai sa ka sa we nga sa mai sa la ile o ke lo me ka fa ka we e generalize e fanga general la vale ne mengo lo ka up a le la va e ku ma e ke ora so ma ko e ko fa fa masingo ma ko mo observa ma kipioka ma a few o kan ole news mo sa fa fole so ngo ma menga o observa a sa se e ke fo la ia e falling mai neat level observa ngi kan ka fa news e mafai o nga mal malam le lingirisi langa ole pai nga mai le fo ngele ele fam sing city ya si motiva e fa palang uma a sa la ko ari ko se So e ka uia o me nga kong fighting trainings mo o ko me ngi news le ko so news fa Facebook le fa ele observe ole au tatou ia le vaenga le ma nei fa mai nei ni si o tanga tau o to me tua nei fa mai le fautua nga nei ni si fo se ma ga ia fo ilo walu sa mo asiata e se vai loa ma fa mai loa la mea mana ia fa mai isi mana ia foi lo walu isa mo ai la kwa ya le ma face ya me ia ma fa mai ya le foi le na foi tu lo utali ai anai ma le atu o le alu isa mo ai le ai lava ma se singa ke kaufia o mo walu isa mo. It is my country, it is my homeland, it belongs to me. The only one reason nga la ingo ka ofi not now, not yet. Ongo le reason lea. E umanga la ko fa ya morianga, fa sa u ngo ko karangoa fa pengi. See, that's what I don't want. They can put me behind bars, but I don't want them to shut down my freedom of, my nga kongwa. So ya jaula. I'd rather stay. E fai lau por kalame. Se i wha sanga ko pea yo la ko maka. E o ongoa le la vava. E oi. So to me la, o le mafuanga nga anai. A o le alu ia i Samoa. Se o le mea ngai pule ia. Mongi ala ukala. Mai o te whai atu fo i publicly. Na ukala le o se whai aku. A o fo i Samoa. Onga o le kula fongo a le kau fiofia mea uma. Fo ile le ala yo no fatu wa ka ngofi a o se upu ya o ko ya ko ke fa mata umai manei me uma ai wa ngalo ya o ko wa ngu o wola mai ya Samoa iwe ona me uma le tau fa mata u mato ai se vanga nga wo ko fa yer mele le nga fa fo you ta ku lo wa ai se vanga nga o ko le atawa la kala nga ma u te vatu ele o se tala a me va ne ai ka o se o isi fa mata. This is honesty from my heart. Nga pawana me ko ka fia ya or ko mai assassinate u pe assassinating a kulowa o skamale. That's the only way ko ke shutting ya lalo. That's it. Yeah, we don't want to see that. Yeah, well, no, le wo fa ya tu ma wa le e ko ke ko playing a clips ngai le atawa. If ever that happens, ale wo fa yatu nga pa wa lea o le vaenga pa o ko fa fefe me yo o kula fongo o ko fa fefe me yo o ngisi a mau mea. Say it's a waste of time. Ai le fa si full tatu talanga ile mata upule. Misa fo no mo le se fo le Article 13 of the Constitution of Samoa fo mo le. O lo tali tu na kalkunga asiata ile e kofu lava kako with our own political beliefs. Ele foi se mela ai mai for lesi. But if we stick within the Constitution fongale Article 13 of the Constitution of Samoa, where every citizen has the right to freedom of speech and expression,
So as journalists and podcasters, this gives us the responsibility and the protection to report truthfully, question authority, and highlight issues of public concern, which is what you guys have been doing from day one. Ma ole mea ngau ki roo lama ke le kangaka ia whai kai mai il pokalame lea, as to which part of those three things that they're not understanding. Pa me whawhkai nge pā loka ua kau mature ia porkiki o kako kangaka. I think the listening of Afsili, do you believe that the 2025 election is a bit different from the 2021 in terms of hostility or supporters? Yeah. Wa maka nga open mafofau kangaka wa maka malama. I think they have wa whainga lako pā loka malama lo kai mumu kai Ere wata na vai tu nga fai me le tala apulotu masi ma wo voilea skamo o foi de ngor la kama piano fat wa uma le porkiki wa uma direito e I've got nothing against ainga o ke fia aka ona wa fa sanga wa maile wa di em fai mai ale tala la mana ya na and I think we'll take that as a compliment even though e ki ngale lokor fai nga fa mai o pokalame le tu te yai pokalame le la uli ia o pokalame le wa matua wa fa longo o mai Samoa a wa fa seinga so I like the part wa fa longo o mai I say we lo ku ma le emotion I say we lo ku ma la ngonga o la ua vaia nganga ka ngufiko e era I love mai I will fast saying so le winga la fa metalanga so fa taya I for tamale ka ngaka fa kai ya ka ngaka ma Andrew fa kai for believing in us le wala ngala finally la wala fa mai fa mai ku so pokala me ale nga furi e ka ngaka yeah well e peno te vatu si pi ka uri alo ka kingo fa mai si ma uanga no it's God ai ngango fa ya I foi la ua what don't believe nga fuli le mafau ka ngaka ma ua malama ia fai ma vi ingo le tu e ia ile lua tinga ma le lua fai mai ko fa popo mai fa mai o fa se ngai ka ngaka ya o me na o rua mana tu na ai le finga ngalo na le tu but so far to answer your question anai yes a huge and a massive difference from the 2021 election. O le 2021 election o la analysis peer ka mai kiki kulo wa peer tamitis vai sa ku fa malama maka mai observe le palo karkanga who which o le vai nganga but 2025 no more observance alusa o arkanga okay I'm voting for the fast. I believe in the restoration of the democracy Samoa, and I believe in the restoration of the righteousness, doing the righteousness of God. And that's democracy. Yes. And that's democracy that we're observing today. I don't really know Kangaka and Skamanga or Andrew. I don't know them per se. But I know it's if we're like go beliefs, go beliefs. And we are entitled to that. As long as the way you talk, the way you deliver your topics, you know, and then it just shows a sign of progress in the media ka ko ia. La wo me ngai ruma. Ale me le fe sama observer ma ka ngufi gaslight. Ia le me ia fosi me ka ngaka yeah. Clear to. Yeah. Ale na ale matu faʻasoa le winga ma mai le fionga le ile lipuli le ngo le na tau fisilingia penga fe au ngai awala nga beno fatule tu sponsor sa me company pesa penga se vai se penga se vai se tu langa fa pena ai wi ole e lo fangia la va ka molia ngo winga la wa personal esa wala wa personal wale professional. No, I just want to say a big thank you to everyone that I met in Samoa. Even though it was a short time, didn't get enough time to hang around, but it
was a really wonderful time as well to celebrate together with the FAST supporters there, and also some of the HRPP people that I later, mingled with in the evening. Malo afafkai, that's democracy. That we're able to sit together, share our common interest, and also live peacefully instead of locking people up like a siata. But thank you so much. Yeah, whaftai lau o whionga whalolonga nei, whaftai tele mōlu te milungo le tatou purkalami. So le lau o manino le matole vai. E le heila ele o whiika la le purkalami. Ni le ika ya oi. Oa. Ya. Ora ika perfeo. Ya, malo whaftai tele ele nei vanga o le fiafi. Ya, ole afa ole le ubarka ko purkalami. Ele ubana ole matou wanoa ma le whionga le dipule. Lu to te liu mai, sai Samoa matulanga uma. Wahalanga ko whapea. Ilo lava mafau faule atu. Mongi la mea ma professional. Pe e unha fe au ngai pe faise kai mi male fionga de li pule mfa ilo ai o le ai o lau kampangi le ai lanu le e no ngala le alengo vai ku so le langa heva mai ana sa mo ma si komsinga le sui komsinga o mo kwa le anga pe fa pe ko punmenga wa lango va ku ngo fo mai ka ko pule le VIP seats fo nga ya fe ai mo leo mo komsinga fe mo palmia ai pe ngo vai fo o alengo fo nga sa ngo fo le ka ko pule ya pe sa ka de leo de No, faz a ruma que custava valer uma le fast. Ya, la tata malo pupu. Avoi mai. Fa o ma programe, ma sunga le ate won nevangal fiafi. Talofalava o lo ingo Italia tipelu masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga, ai o lo soifua pea grandma, le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I upolu, ia matu valu Manurewa o lo tina pele pesite tipelu mai sa sina I savai o lo to olua o time masters mai lalakonga e to lima le mafānau ia ai Samoa o le a o tulai mo le au fau tua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa action team ia e talosanga atu ma le whaaloalo ia lango mai mo le mato wha moe a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Talofalava o lo ingo Italia tipelu masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa. Se o ina toina malo lo penisione, Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga, ai o lo soifua pea grandma, le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina, tuai wafau aleni, masi ia aleni, ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu, mai sa taua I upolu, ia matu valu Manurewa o lo tina pele pesite tipelu mai sa sina I savai. O lo to olua o time masters mai lalakonga e to lima le mafānau. Ia ai Samoa o le a o tulai. Mo le au fau tua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa action team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe, a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Soifua Manurewa malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O aua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pacific. Ai au o le taimo le tatou media. E mwhai anko e sumai.
e sa ngoa e winga le tulanga walanga le sa malanga I Samoa na ilo ma fo fa pe okay e approach fo ngai la langa e ka kaunga sa ulunga or kampangi ya le la sa o le yonga o la e mo kwala o ula a yeah, but makoni o molia o le fai lunga pokala mar kampangi le na that's what I'm saying kaula o sa ulunga o kaukai ai por pro e pe yor mele tau te tala no joy observer o la e kusir kangaka ai a o a e la vele observer awa alua lunge I had enough le parmia sulo I era observer ele sua la vea ngot kan kuskala e sur kampangi mai se mawa ma fasa longa la uri e fai ma skali wa e longa o le skala e lo kongo se sosi e lo kongo le media australia wa ngai kongo le media australia fai ngo fian kapungi la a foi lo te fatol mele ma wele ase se ngatulo o tele fatu sa fo ya melia o so mianga fai me australia e tutu sa mai vai vanga I fai a o matua sili na tele tangata fia mata ye vai vanga manatu le lei e kai kukusa e vai vanga mau e lana te fai atu a wa o te loia I ala tu australia e longa le skala la mea ya le skala la so kula fongo fengo tatou winei le skala la foi ke le skala I Samoa le atau la foi le skala I Samoa le tatou le skala I usila le skala le skala I Samoa mo le sila fia le totele ya e pena te fai atu e alua ruanga I ko inga whainga whapenge e iar kaimi me se o ankonga wa so fai langi folonga e ka fiki ar sifi so se aka ki fanga me e ka fiki ar sifi ai a o lo inga fai mai le kangaka le a director ya ole a Ia wo te meti o ti ai. Ia, paka. Ora fa solo nunga ingo. Ora fa o ki o I mele mo mo la. Ia, ele ngalo e ja o tala na se o anko fai so. O aso mai lauri isi la fier ko keli. Ka manga fai so kalanga. Mai nephew. Ai lo for so fuanga ne te pe ole ka kifanga. Ka alo ar sifi. Pa elanga po muilea. Fa pa ele fali. Fa pa ka vale alea. Ai a ono le taimi wo fina ngalo ai le tanga Diana le ata. Ia le afa o tio ono fio I lunga ingoa. Mai ele se haka ke wo lunga ingoa la kamir sifia. Ia fa bena foi la le tua pata tua nei mea. Ia la le taimi ta alo to inga tu stala nei. A o fisili lo ma fo fo le atawa. O le a se va inga le Jaws. O le a se sila ale kulanga fo ile ole asosio tu stala I Samoa ye ko inga kuskusinga fa pengi ye la ba inga o fa le presking or George la ngalo e mo ko vai ya ele penka mo nga no ko ka we me ala ba Cos'è che fa mo ya così per schiengere George ala e fai con schiengere George e fai fuori ore luoghi ore occhi e via come so che fai fuori ore fai ka fai o mo in fairness e ka kau nga kumalo si le George I Samoa ele nga ka pui ngola ko we vai ora sala laune sa we ye me ale o fe ele George fa I me ye fa ye si fa sala lawi so Samoa a ole skala nga ka lenga le o ese up ya nga pa wa ye me ke respecting o global news o taramua ya mo foi a langa observa ye o pa al ko kele o fa fenga control George ba ngali a ye fo la se lo for the George. Let me reach out my pui ka kongi aku fa fu kongu Samoa maka kome. Ya la fen ka mo e la ga o al place kenga la fu ngalo. Oh my god. Is he perfect cat George? Is he die ka o headle George Ja, wa ma fona ma faʻasoa I mea nei. O le freedom, o le te talo lea I lau sunga bale mia o le atunu. Vai atu fo'i ia le malanga mai mo o siaki ia me se fo'i o sailinga malosi ia pulu tofanga o le tu lalo lea o mawaile ava no so manto tunu ele mo statu filo inga pe ve ma wa
Le ai ma se o e pule sa fua le fionga pare mia. You know, let him have his rest treatment o a uma vaenga uma. He deserves that. Tūlanga ole. E rea se pare mia ma se kai o Samoa nga soifua whaau a mea mai lava e umaile i sau whaisonga siaki ma sau e ai ma sesi e o aile fionga le sau whaapito tu le epa sa ilele to filau ma whaasolo to i lava o tūlanga uma ua masania le winga lan whamatalanga ia a o whaau pea i se o mato watunu ui ni usila nei o le tatalo a lea a le si vai e wha ai vai o poutu to fainga malolo sunga laule mali dola fionga pale mia malau kabineta fa mole se i to e sila e lava e le tūlanga o le alo ia o le vaenga ale media ai ia fa sa o le lei ia le si vaenga o le media le e fa fiu ma ele a faina le la to walanga o tutene o le media o le make sure e whaatau nuina mahenga uma o folanga matulanga i le malo le tūlanga fwede o le siaki o le pālengi ma vaenga whapena i whainga malo a e se ale whainga o le siaki o le pālengi inga o mea e se le mea o le whaatau whaleanga ma sa waitua ma le mea o le tau whaamatau ma tūlanga ia a e talo sia foi o le koi roa li po a fea e kora ulau i murianga o le Pristine o le Jaws. Iyo le tamaita ia langi kere soma. Ia a o le tūlanga o le nei fiafi ma vaenga ma mata upu sa tatou faʻasoa. Ia o le nā Samoa pea na whaetura matala. E na ua fisiringia le fionga le lipule le langona ma le tūlanga le au wai Samoa. Kusa uma tatou langona. Iyo e. O se hava noa tāua le au wai e mafuta. Ai pea na ufa yatu. A whaafefefefe mai loa i le saolokonga e ke whaasoa ai. Issues, e le tu whawina i au tala. A whaafefefefe mai loa se whai ngā mālo, ai mai se o ngi kai mana makanga ruenga o leo, e le puipuia i le saolokonga o ka ngā kamera i ate tau tangata. E siliaku lalo upopole, i le kau mia o manatu whaasoa. Ngai lo le kou o mai e. Ioi, e au mai ngā kau whaamakau mga, kau whaafefe mga me uma. E le soifuanga ma tatou fui, Samoa. Se e loa uma isi. E kau ke loa uma e tele hao le tangata ia o le la au. So ele ia la se pupule fua i nei mea o whaare kingo mara kau whaafefe mai o ai la... Ele hama se o pupule ina mea. Tasi ale vaenga na mafua ai. O te le manatu walanga nga, ia o kousirisila la. Paka e leo. Ali atou. Pata e leo le mawhainto e whaasoa mai tulou. Ia waa masion korua. Ia. Ko ngā mea ngā e whaiti. Mea ko ngā le manga e whalkau kai ai. Vai. O wheo koe whaasoa mai eska mo waa masion tōrua. O le mwhai. Le mwhai. Mea ko ngua ngā le lau ke manga ngā e whaia. O le mo tupu ia tamo lelele. Lafo was shut down ia ngā kamai. E mawhaianga e karakarangoa mai. Ai le o se mea lea nga masangia i ka more lele. Ia. E le o se mea lea. Tulou, walanga foi o toi ngā mea. Le la uma e ua whaifua mea e le kakaunga whaia. E le o se media whaasara lau e le o se mea ioe. E le se mea la a whekulou. E le a whefua whai isi mea. Ai ua mafua ngā whefua isi mga ala. Whai e ma whaasara launga ma isi mea. E le o le a ango kongu lea ngā lai o ngā e sau ilunga. A walanga o le platform mara ngā tamo le mga mea ngā whai. O le sau e reveal mai mea ia. Nā ngā soi fuangara ngei. E ka kau, you should know your direction. Ia ke au le ia tau. Wala utala monia, wala utala manino. A whaia nga e kango e create, a whaia o lo uwala awinga o le kalangoa issues, ma mea uma. Ai a sau no le whaasanga, mea ngā ringo whawhkai a papa waama. A ka hau filo o e ngā mea. O le alal mea mai mau i fōru kai mi isi mea. That's not you. That's not what you were known for. It's all of them. Yeah, we're not Tautai A'e anymore. Pe a whape wa puipuia ka ia kau mea ka kanwai. Wale mangai e pokalama. Nenga. Pe mai whai pokalama a wale mangai. Nga ke ia lea waka oso karangoa I mea o ku ngā waa.
nga ke ia leo oso ona o lawa ia le faasasa a leo ma me uma I don't want that ma ele ka kau wa ngi fale faasala lau o nga kau mia fapia o nga ongia mionga corrupt angi fainga malo le nga ko fainga malo a ongi pulenga e fa nga ingar kulafono o le mena e ofo ya ele uso ya mau nanga o kanga kai le ala inga nga fai atu madala to sisila tunga ele o mafai ele o ko ya le sa o ko nga sa kala ngoa sa ye fa so mo ele o ko e mo le original ioi ma fu isia wa kau mia uma aya ka kau kanga kangi ioi wa kau mia uma la na ya la ina manu la nga ya la ingo ule mana leanga it will never be the same Tautai A'e again pe a kau mia uma ka ko ipule anga leanga ngaka onga ole feika mar so lusa ole fesiri keleri asiaka ai sa me inga faile sa mo me ale ka kenge la me le mai faile ngi usila la me lenga le afio mai faile ya la ko molia ngi usila wa le ma kenge ngi usila ai faile sa mo pe vole se me ka fa fefe a voile le la te ka fa tadali se ka fa kali ya fonkoi ya makula epa ko ruanga le fa mai mangi yes tatiala wa kere or kailo ya wale nga kala imeri mongi ngai mea fa ko fa la ko kampangi ngai le lo polo kama voile le lo yengi ko fa la me le mo se me fa le ma fi wa ya tu ele se sawe pala ai wa ma fi wa ya kurfia kuskusi le wala nga pi foringa mistanga tata mai vai fela ele se le vanga ma du ya ko o pita me mea sau lunga proklame ka faʻasoa sau e mai o mangaku nga manga ia langa e fiu e fai kau le mau parkalafa ale open aku le ma televise faasala lau malunga le lau nei su mai se fola ka ko fala ka karangoa pala ai le ko inga lo ia e poko ai le ka mai ioi mai aiete au tau tala fu ya saungi kulo pe fa ngi kala au ngi kala fu ngi silo ya lenga watangia lo pala ai le mfaina e saulunga tau te fasoa ya a o ko o lua ia le fa to le fa ri mai lua su ma ngai ala lo su mai ngai po le ha tonu wala nga o le tau fia fisiringia o fea tonu po o nga fia le au wala mai ai lau su o le a fonkoi ia le ropo o su ka uar ka ungor ka ko nga kofi le ropo o su ka o nga kofi nga fai e ke sa ora mo su ka uma pa ba se o kala le ka wa ko ioi vai e o so mai malau su ai ke ia play e ma se tape record ioi vai ya o e o so mai langa e so le ya vai ke wa o so mai manga me ai wa ke ile mauro o mi ko se tape record nga record le nga so wa nge ki rongi men ku kup ye ke ile wa mau ai masau kala le mai runga o sau kala nga fai ele ka nga e manga ku fai ya ma ko foi o fale nga so ngi mo video camera fo nga mo tubo mo e wo la nga ki ro mai ya sumi na me la nga ave o di se ko per me la nga ave le yo menga ronga ia concern o faile sa mo aka kilo i sa mo ai ma ko le faile ka pointa tai sa mo e ka la ngo se le ka faile le ka la ko kangi kampanginga o nga me ka panginga me ya ka ko ni ya o ka wala nga tele me to tongi fa ali di upu maka ko mai nei ako e o mai ko se ka iro fo ile le lava ngai ke sis maka Tautai A'e Samoa maka ngare Tautai A'e fa wa le ke si Samoa ni ya ai ko maka longo winga mai fo ko ka hat po kala mele ko ngu i fa singo o nga e le ya la fa singo Samoa e ma fa ngofo ma ongo sa ile umior ko kaya au ke ronga nga ka kui ele ya ko ese afa ku na fa bi from sigo wait stop this stop this nonsense ole me la pa ia wa pa lai longo e fa mo molia la pas
Okay, mana ia ia le vaenga le e o mai le ta faʻasoa. This is my take. Me ataua. Ai sila ngi ai. Manga kua mai. Ona o le mafaufau o longo. Ua matua I tu vai lua longo. Ma fia me. Ma le administration na fia me. Ma kua I ku vai lua. E make sure. E guilty la auli ma put behind bars. Ai onga o le atua e ese le leiko e alofa. E sau fo I longa kaimi. Ai sila mai ngai. O ai e onga kangi. O ai sa o ai onga kangi ke sia. Kangi a longo, kangi a limongi, ma kangi a mei. O mea ia le nganginga mai whamasikonga. Longo, mei, limongi. Now, ka kia ia la limongi ma mei. Ka kia ese si vaenga sia. Ka kia ese vaenga lea langa ese. Ka kukuri au pūlongo. O ia kongu e onga kangi, lea fia ila audi. Lainga ke sila fia o le sa ungi fai nga paroka. You know, lainga ke sila fia. But because Samoa were already believe longo. Maanga vaenga corrupt here were already karikongu. Lauli will never ever taste Prime Minister. Mai lo ho ele o. Kuso mafofonga ye ili mongi le fa pa mai. Ke lo oi. O mafofonga fonga sa ilongo. Yeah. O mafofonga ye sa ilongo. La auli will never ever taste a PM for le kofinga. O ngai mafua mai eisea wa umanga ka fale uma. E le sa avem par mia mo. Fa o popo ku ye mafawalo. Fa o popo uma ku ai male au haters. Yeah. E ala audi. Kusanga makua believe I lava longo. Okay. I'm all in. Kalongar poka. I'm all in. Kongi mo longo. Ioi, o ke le popole o le a o warupongi sa, there's no but or if. Whawhewhea, pe a ke waru le kaulau o lako kau puripulenga. Kusa wale ai mase ngā mere mawhauwhau. Pau war mea lau ai, let's do it. Ai manga kua mai onga o mawhauwhau o kangaka e fia poko o le vale luma o le atua. Nanga upunga arkusi. O kau puripulenga fo i e whai le pongi sa e au mai e le akua le maramarama. O le ala le mea wakura I mai. A le ua alu suakanga o le vaakele. Kolo I kua whaamasingonga. Vai whela o iei. E ngā lulue mea uma Samoa. Lea lea lei ngā pikia e Samoa po kalame nengi. Nanga I whaamangingo. Mai avakua I mara fio ngā le atua. E ngā lulue mea uma mo le lelei o e alolofa I le atua. Kei loanga. Ngā fiu le au vaenga I e kau corrupt. Ma rush mai luma kai mea lau I unga. Ai e o ai le langonga o kalasa. E o ai ko kongulanga o kalasa o kanga kaloku. Now forget about kako awaia la kau ke mafau conflict of interest mea mea. Ai let's kako kuri makanga winga le kangaka lea. Nga fiu e ilo utani tonu na matua nau wala vaenga ngi rush me uma. Lau mai lo mari uma. E lau bo. Before the election. Ai mana tua mai le ata wa whanga solo mea ia e le I whaia se kōlo se snap election. Kusa o le mea mongi ua ke kei. Ai o mea nga musu ia e le atua. Langa nga ilo lako karikongunga e ku ufako a whaile election kausanga fau. A le lau ia o ki topa. Ai sisira mai. O inga o wiloa ai. Oka se akua I ngā lofa. Vai whaila tātou o manatu o le tangata. A fai fo ila o kokongu o whako whara inga re whamasingo ia kalasa. Okay? Kuaku iai. O ki topa. Why surely ngā mawhauwhau e whako a whaile election ia November. Nari atua. O November o a Tesema o even January o inganga ia ile fuafuanga ko kele o le au whai. Whai pelengi parpala ia. O inga e whako a palasi e kako election. Yep. Ai ua kei. Ua tetei. Ua snap le me. E ua snap le me. Ai oso mainga. Ua mamao I kua le launga o rei unga. Ua mao ku I kua. Ua mao ku I kua. O kou mau mai. Ngā orka ngaka e mara malama finga lo le tua. Whainga wha makala inga le mele.
Ela ngā whaafakaile a taua wa toi a maia lava i le fiafire nei. Wa ke i le snap o le election. Hoso whaafua sei. Everything's in a hurry and a rush. Wa fiu wa lai koe kau mawhai. A waku kua se malilenga. Kau fi ngau mai se koe a waku lenga wale palengi. Le 3 months, ma le 6 months. What? All these things nga kau mawhai. Fiu e whai aku wa saure aku. Ua o le kaimi o le tu. Kousi sila la. Paka landslide. Mangu malo iai le whaatua. Whaakauko ma le palemia. O aila le sa memei. Le alala ngā le la koe fo i meila ukala. Longo, a whai ke poko, a whai ke akamai, a whai ke mangaku le whaamaongi o kulafongo, whaamawai. Whaamawai. O le ale wingo le whaamatalanga. Pēnga mua ave au morianga. Po o le alava. E le siriaku, e le whiriwhiringa le ale aku. Leanga e le i kiuti la auli. E le i whaamaongia ngi soli ngā kula fongo se sunga le fionga barmia. It's yet to announce. O lea e loloma o le masinga fau. O ki topa. Mai e ingi mea valea nge lalangi o longa fom whawhainga sa kai a whaikaka sa molia. A whailanga. Ine mwhai. Le winga ngā leu ki whai akuai. Walu ngei la o whea la le mea ua kua iai. Kei loa. O i kongu ai kaungu ua le upulea. Ua koe au mai e le akua o fili o vai. E leo sa maa kala. O le kala kuspa ia. Now, e le whapela la kula audi. La kulua punish longo le hai. E le o le anganga ngā. E langa e le ka kaunga kaui masui. A o le winga le matewhai atuai. It is so conflict of interest. Le wha wau pe o Sofia ngalui. I lalo o se pule anga se kangaka o leke manga o kongi il farpupui. O le mokua whaamabalea i koe ngā mua. Langa. E whaafewhenga e whai mai e ke fia kausisia le ami o kongu. Langa e le mawhainga e whai se la auli e step down. E le o kiuti la auli. No. E le o kiuti. He is innocent until proven guilty by the court of law. Se i vanga ngā wakare sa mala. Sa mala fui por Amerika. Me wera le ex. Se i vanga ngā wakare sa mala mawhapea mai. We are the jury. Or we, or I, or whatever, found you guilty. Pau a ngā ora kaimi kau ke whai ai roa mare upulea guilty. Ua whaamaungia. Ua whaamaungia. Ora kaimi ngei. Ngā ole accuser. Leo ke karangoa ko ke malama le ai terminology ngei sa uwhainga ruenga whalpui Mount Eden. Ngā ole kua i ale mele iei ngā ole molia. Accuse. Ole accused. Ai se i vanga ngā ua guilty. O le winga la ua makarangoa ngei mea, longo. O le kua inga mawhau ai le nga e koe aru e ke fia aparai ki komisinga, a o le ke fia aru o lau boss. O le ka ngaka lea e va aia lau maka ngaruenga. O le ka ngaka ngai ke manga o kongi le whalpui. O ai le boss vale, o le ka ngaka valea e nga ke koe fia haia inga oe. O le boss vale nga ke whakarenga. Ue papenga. Ana nga. Oi. Ai aua kau ke blaminga la auli la fionga palemia. Po ainga ku uan makanga ruenga a leo i lalo makanga ruenga. I lalo mingiska aua blame mai. Blame kule okule pa. Blame le HRBP. Aua lava ko ke koe langa maanga o maanga o le ngalanga he HRBP o tou lava na tou ave e sea mai ku ko kasi o leo. Ai ko ku ua i lalo e malo si anga farka pengeka. Au ko vai me vale a kule pare whaingi. Whamai. Wālanga awe la auri le portfolio le leo manga o e kilia ia ma. Awe se mori anga mangai. Abai ai koe ngā me vale whapea. O le ala pao. A sa mingiska fo leo ngai. Sa mingiska? Ia. O ia kongua le ngā lako kili ia i ken kaio. Awe ese salapi ngaki. O salapi nati. Sa mingiska o leo.
Ai koe fisu ya kuila epa. Ave ese salapi ngaki. Ai lifo ia puli. Tenga lifo. Now, e mafai fuel tulau. Yeah. E makua corruptor kako aku. Ale la fa kuna makala lea. Ole matua corruptor la kako fa masingonga. Ai mafai e lauli e mali toa. O ngā ve ese mai o ngā morianga mai limo fa masingo. Yeah, I have my lauli e mali ko. Yes. Ku fa masingo la ko menga e fai. Leave it to the court. Ko masinga e fai. O e la lea kuila epa, leanga o le ngaua e le fia o au mea nganga fai, e o ai wha masingo, e au i ai lau puli. Lea laua e laku e kau fai mai, lea i e le wha be ngala au le mahali e toa. We believe so. E le, I don't think e au le kuainga, you know, mau e ngā. E le mawhai e le au le mahali e toa. Believe you me, ke rot mafuanga le atau e le no tali tonu. Leanga o le kangaka e makau i le kua. O le se sengar ngā o rua. O le se sengar ngā o kou. La vea i mafia me. A i se mea o kei roko ke ese ai. E ke rua ola le makakau i le kua. E ke rua ngau ngau e whai are manga onga o rua loko. E se sengar ngā. E le kakau. Ma it will never ever happen. Le kau mawhai o la auli le mali e tō. Pore fionga parmia. E ave ese mai o ngā morianga wai luma o le whamsingonga. E le kakau. It will never happen. Ma o i ngā foi, o le awhesiri ngia ai ka inga le fionga parmia. If that ever happen. Pa e sa ore ngangur ko inga sa vai. Pa over my dead body. That will never happen. Ai langa o nga, mai antua, o nga masaru salunga. Leanga o le mea lea. Sa mawhai ngonga kango whai. Yeah. E pule fonga whakalai, e punge whapingonga, e pule le aolo malo, e pule, so se mea e pule, e pule ko. Ngā pule ko akasi aku le epa mea uma, so ora mafuanga fo i lea. Lea la ua insecure rai, wa koe fefe. Inga nge ikango la auri whaile mea sa ia whaia. Pule ia fia me? Oe ke puli. E sili aku leo la maka ua la auri. Lea ngor kangaka he, whaavailong kari kongunga rika kalo mareanga pongi. Ala le nga faʻasoa koe ngi. Vai foi la o tau le fa moe le akua. Fa ka avale solo ai le akua pe or fa avango ingol. Yeah. Fa avango ave ser ma ale ave ser mele e sa war sa vadia la audi. Au ko ke pole. Pa ko fai mai se longa se ser me o so yele la mango ko yele la fa ko a parmia. Au ke pole le la ka ngoe. E sa valia ko ala ka maloa. Wa u mana teu le tua le ala. Kaungu ua se ia wha pāle mia. O le mafuanga fo i lea ua ku usa o ia le ia la auli such a time. Ma o le maangaia fo i lea o le kulanga ngā paua le o le kangaka le kau ke ala langa le i ataua. E ngā ke se ia lea. Paua lea. No, e ma ke le whai aku. Ma te le whai atu tu lou le kāpeneta langa o le wha mai. E ma te le whai atu re ngā vale nou. Ai leanga o laisi la fia lava fo i ele atua malonga kaimi. A kusiri sila ku ngei mingi ska mai ai. O le urua i taimi, ngā le ko alua ese mai le auli le mali etoa. Ngā o le ko alua tangata experience. Sa tofo i tofinga wha mingi ska. Ngā o le fionga ia muripola na rosa. Ia ma le fionga ia te lupe. Vai kako i, pauanga. A o le mingi ska fo uma o ka le te waleki wa kali la le kali le pe le va mingi ska la ka ai pule a o le upu le o le sua u fo i le fangu fo e fo mai meu oka pa finga ngalo le tua pa tonua sa o le sisila o mai kama sole mo kwa pispin ka ko le von kolingi ya ai velan la ngai o ya ana lo sama mai foi mo ne semo fato ata itasila ka ko ave ya ngai afapaya inga wana ngo ngai afapaya inga ya nga le nga pale mai ai ko korosi ro foi le kukuringa len kukuri e fieme ai sila au mai ai le tua au mai le mea atoa sua u fo i le fangu pa fo ai la ka ko le manga o vai aku la ko seminga le nga fai ole popo inga fo ngemba le ngalu nga ku fa kasi le pari mia ma minska wa o me nga fai o fa ngusila
Ai le pai nga fo ia e sau se pai mia kwa i sau fai lako lako briefing o me fanga e train nei mi ska me fai pule lako Rose fo lengo va kule fai mai fo a kongo le banga fai ele le fasta le fo ko fai o me la nga le ka ko le o pe o mau a ima ma confident ma file mu ya la mi ska fai pule ngai onga o le il so kanga ba ba la kala le ma le par mia ia me fo ia e ka kai fo ia kinga fo ia ono po mulpola ia pa penga fo ia to lupe a ke baila o e dia se ko kanga fo ko makamaka le meme le maka ngā wa ku e kule pa ia fia me le mea le ngā sengi le whakaukonga le ngā o whafosau o le lopo fe o kolo mai kua kolo mai kua pera kakafole le wa ka le ope se pere ngasau le solo ale au le malo wa le o whamkaranga whapea o le mea masangi ale whafo e kakana ka vali o whenga kupoinga i mea mua ala ngo fia aku o le maka nga ia le vai ku sa o fia me sa o fa maka nga inga vai sa mo ma fa maka ge vai la lang wa sing a me lo ko le fai kolo ele sa ko le solo a kolo mai ku ko fo le a ko ka mi no ko sa ko fa maka nga inga fia me i me vale aku le pa yang fai ai o le me pito sili na ninga ila le matanga palasi mai ya tofi pale mia palasi mai le lea lo ia o se paki. Ia, de se paki. Te mangkua. Palasi sa kakauso si tanganta e kakaunga palasi mai whakaikai. E kakaunga palasi mai I kua ngai malosi. Ai tau te sila o tau le meo le tali o le tangata. Kuloua, langa o upuia make wakua. O upuia le fei kai kangaka. O I le fei kai ro kangaka e fia hai tangata malmalam. A upuia le fia whalongo mai leo le manga o e wakuka ua e loka. Leanga the truth hurts. E fei ka pea wakua. Ai se ka kou o le palasi e le mor kangaka le sao. O le ale mea nkupu ia yuka. O le ale palasi ia yuka. Le whalaka. Nau, langa o le ese ngā mare palasi a kuila epa. E kaung wha mangingo, la ukarango e le wha leanga ngā vahenga lea. Leanga e le I wha alaka e kuila epa sesi. Ngā lainga le palasi ko ngā palasi ngā yuka. Ai ngā palasi ko ngā palasi le palasi ai foi le la ngepka ngisa. Ese palasi. Ole pa o mai ngoki mo. Fa ko le mangkuar palasi mai or kangaka ngā mau mea malosi o longa malosi mangko fa mai a. Kama foi le fa mai pele o pa perongia ea kelele ngei ngā fausia o malosi. O le palasi ngā palasi ai kuila epa, palasi a falao. O le palasi ai fia me, mo le sila fia. O le palasi ale tangata. Ua ngai a koe whaalaka I ngā langa paki. O ai lai whaakusa I ai. Yuka. Pē ngā palasi le whaafiki ai. Ia, skoi ngō pē keru. E ngā wha Iesu, e rei vivingi whaafia. Whaafia fo. Whaakoru. Whaongo. Whaakoru. Mama hore se furulua. Ia o le konu. O le lima. Le wingo lau tala. Whaatonu. E rei vivingi whaakoru mua. E ke whaafiki. O le ala le wingo le whaametalanga. Ese palasia. O le palasia ka ngaka sa ku makila. Sa ku mai anga whangau koriaka. Whamaya ia ngā ola mai o ia e makaukia. Ma le palasia le tangata. Na tō whianga whiriwhiria I lungo le manga ia. Ai aruaku kukongu. Whaalei longa. O le ala ua palasi. Ngā langa o whaku le atau. Palasi mai ia I kofi pale mia. Urua I pale mia kama I kai. Palasi le leo se mea. Vai la oe, ko akoru. A leu koe nganganga. Ai le aloa ia sia mako sapi ko kongur pe a kaua fia le pare me. O sidera o kusara markara le fai ayuka. Sa siri pe ko fa ngau mai. Ole make ka uma fai e fa mangingo. Ole make ka uma fai e fa langa ola fa mangingo le marka fa mangingo le ikangia mai ai. Ole ka fai fa mangingo se wale mala malama. Awala malama. Ye mamla mele ba ngale ai akaka ye maka ka usa por mamla. Dai seki malama ka ku ka o sa mo fo ia wa malama. Se ngale au heida sa. Le mate tau ma fai e avatu. Le ese ko inga palasi.
Wa si le pifa o le kele o pi o mala mi o palea. Ya. O kele fa ngat pongsa o la bai me. Le na ton o fela ua tua ia para la si. Palasi ale si kai vai e palasi ala o kuanga follow was mai tai sili. Tai sili. E en kai sili e para la si e fa ia inga. O Eke ka o se kai siri o se kan ka fai i. Ya wa man ko fo. Wa lengo. Ku sor ka muli ya ka uli ba. Ro la bala ulor ka ko vele. About 10. About 10 la. Mo uri ba. Esa ene especial ha o vai sa vai. Uri ba. Ore se ngana e jauna manino malama. Vaila sila lai le awadi ipiko silia yanga lenga fakea. Na sila yai. Yeah. Pala lasi umakuale masising koe foi mai. O atu ya maila tau na faale ongolua. Le masisi o koe foi mai. Ai ke lo oe. Le kaiminga o ese. O penki Apollo a holo a kaimila lenga pa o ma faira pambanga. So le pengi angilu pe ko pupula e maka. O kwaila ko pula. A foi le ufatu. Ia le ua matuangu o e koe vai kuskusinga lau kamo win. Ni. Ia foi la kufa le kong foi. A le taimi foi o le ala sauni ma saure kuskusinga. O salamo ran kuskusinga le foi a. Le foi la o kafi fe monge kai. Ia le na. A foi le winga na la ta. Ole winga ole e tau walunga ile ma faʻasoa. Whaaftai sa moa i loto matala. Whaaftai loto talia o so maua longo puyeli i atoi mana inisi o tamali. E le tau o vatua o la tau suafa. Ta dia pea i la tau ia o lo tau le pua mana lafo mai. O lo malo mamalo si karika. O futau o le ame o tonu ma le whaatuatua. O lea e malu pui ai lava le Tautai A'e. I upu fai. Ke lo e lo fianga. Kau ai mai maua. Ioi, kau ai maua e let the Prime Minister and his government fai o ko ngatwenga. Kalon ka fusi o ka le ko ile se me. Ioi, ilo le nganga o ma ofu nei. Tau ai mai maua. Fasanga o mai I leave the Prime Minister and the government alone. Keep, let them lead the country. Ku ule avangoa ya la ko ka wai mai pia ma wai ka wai mai ka ko ma kire fia ka wai back ioi ai ma na yale na o le tele o lo tau ai ma amalo tau tu o le alo fangia fo ile ngau ka anga foi ele a o ngangi ka ngaka ile ko ilalo le ya tau wa o man ta avea ile secret o le ola mangu malo o le ale secret o le ola mangu malo o lo walu ilalo. O le secret le ngā, o le whaalilo lilo le ngā, o le ki le ngā, o le ola mangu malo. Humble yourself. Vai, o le maua lalo, o le alu lalo lo loko, o le maua lunga le ngā o le sikia o e le tua. O le moa e ke kaukala ai, e ke le malue lue i le wha maongi o lo loko. Sikia o e le tua. O le maua lunga malo kau wha leanga, o le maua lalo fo le ngā e soli pala i ngā iwe. Ia Kao. To 5 minute si to pia tu tato was fana. Ka ko fa so fa ga ma so fua. To ngore valu se fulu to sanga o le tama matua ia ai loli malie itulua. Ai loli malie itulua mo nga ma to fa mrianga mo oe la pele wa ulia mai ai lo valu se fulu tau sanga a lofa le tua fo ini si tau sanga se tele tati au nai le tua e ala yo to finga ile kadesia a lofa anga ele mavae mai lau fa nau mau grandchildren ai mai se o lau pele sui o to a fa o taua kari to ko fa ka fa le sui ka fa o tafa o taua ma moe ma lia I tūrua ia ka fiolai ua matua I meli mai le tina e momoli o na lo whaanga malu su kausanga miskapa ki pa mahalo soifua iyo valu se fulu
tausanga o le tamā matua. Ai loli malie I tulua. Ia, e whi ai ronga a kua ngako ka I waru se furu ai vaere I kai ka malo. Happy birthday. Alo fatele atu asia tabale atu waranga te leo whapurianga na molia atu mo oel tamā matua. O le si tātou wa sa soifua, o le soifua fitu so marvalu o le sungal peteriaka. Gauli George Tano I Tiaola Genage. Via bele dua I nei tausanga wa e aulia. A lo faanga o lau whanau Aaron and Sharon and whanau Gold Coast I Ausitalia o le tofa ia whangalilo Vredi and Joanne and whanau I Logan Central Ausitalia. Eliana and John and Kits Gold Coast Australia. Johnny, Jermaine and Vanya of Auckland. Masiau pele o vai to e whanga Portofou masi whanau ia a Tony, Leka and Lahaina. Mo molia tuai ma malo whaanga o si o anti ia Portofou. Ia anko lau sunga I le Peteriaka o le kalesia iskeriso lo pa ia aso e ngā tai. Ia elder or brother Kenneth. Maruia tele la toanga o lo fite so marvalu tau sanga. Ia maskap ki bak. Manuia le tua. Ia I lo wasa soifua. Ia lo fatele atu asiata faftai male atau faftai ila lua tatalo e le misi au fa manuianga I le avayaso male avayaso anti mo le porkalame ia e le tau mate foi o lo tatalo le sunga peteriaka mo le ta porkalame le taua. Faftai. Ia, male aso soifua fai u o le tamale o Fiadoa. Happy birthday Fiadoa. Mel Quiet. Mel Quiet. Ole sa oga Mel Quiet. Yeah, so le se ma kwa expensive ngai upuse. May God bless you with many more years to come. I know for sure your dad and mom will make you a special cake. Love from your uncle Jake, Billy and DJ familia le tua mo oi. Vai la le faku. E o ele anko. Ele o mangingo fo I le anko ya Jake ya misa. Le fa de o ngol fai. Como é? Ave como ko e vai Mel Joa. Ia po Mel Joa, po Mel Quiet. Happy birthday. Mangweni lo so fu ali Fiodor. Le lo faltu se anko ya misa. Ia le tatou producer. Ia me se fo io le fritua ya pele. O so fa le o fritua misa. Oi. O pele. Oi caro. Peleina. Ia me tele le atuanga o lo fiari ko so gorga kam. Sulua, sumalua tau sanga. Ia o le atali I le nei maenga o le afiafi. Ia ma ua taua lunga I marta. Oi, koe kasi. Ki kia misi la ufasa longa fe te bangoe le fia mai. Ia le se o inga o lua Manurewa. Papasi silanga le nei marmaru tapo isa longa se matou nu isa longa. Ia marmaru tapo isa longa. Ia whaatulo watu Samoa o le hao mamala, Samoa na tofi, ma Samoa na poto, tulou na lava. Ia o whasisilanga mo le nupele o salilonga. O le maua paulo, e le se nuu whaatau vaalo nuu awa o lo tātou tofi, ma le whaasino manga mai le tua. O lea, I lau whanua au kilani, e le sunga I le tausi mata ngā luenga, ia Reverend, aso sili sue male malanga mai Samoa ia mo se sa ili ngā se leni mo le malu tāpuai I salonga. O lea whatonu nai le tausala I le aso toana I nei lua so mre fitu no ngomingora skonga I ngei I le iwa I le tae au I le no whanga lea o le sefuru ma le iwa Nol Burnside Road Wiri ia I papatoi toi. Le paiai o lo tātou nuu ai maise ni paolo ma ne ngafa e malu ai ta paau me sa le lolonga mātou te whaatangisia lou a au fua I e talia ma le loto whaafetai te le lava songa le whaafeangainga Reverend aso sili sue o
o le tausi matanga luenga ia mai so te fono yo gilani le fionga lu manu vai tia fa matua inu ia o le si fa punga le pa iae ia wa le fio tia malu manu vai suti no si masua ia le malelenga mamalu le mali toa le fale fia ma le fale sala fai le longo nga pule ma le fai toanga ia o matu tangi le pumante longo puyeli ami fanga sau fa to fala inga lofa ya le seleni ia wa le toe ia le tato malu ta pua i salonga o salelolonga o le ainga sa puru salonga sa tangaloa foua ia ma pito no umalava o le tato wa fioanga ia wa ainga ia tapa au ma ainga ma farfia ma farisala fai ta talo atu fo ile asiata fa popo ai ia ile taro sanga le fionga le tete fono le fionga le lupo sunga lo vai tia fa matuainu ia ba se sunga le fa fiangainga tausi mitanga luenga aso sili so sue ma le payor committee a fifio mai matala mai au ia wari fa moe tatou to sala por posiva ile aso tona nei ta le iva ile taiao ile address le o tu inatu ilunga ia o lo tō lo fasa ma lo tō lo fo o le afai matau la sili lu mo yova awa le ala ma le mila malo na maru ta pua ia o le fasi silanga le na me se tatu fasi silanga le pe tatu fasi silanga mai le fast ainga misa se tu fu lunga fa mo mole ia Wellington ka kamo pesca makalasi ma le vainga ia o le tatu wa le siva fio mai so mai mai tatu siva la sto na ifo il nei a so no so marfitu ma tu le na to tolo mai el tatu fa mo me le lava yaso ia o le no fonga la vai tasi ma fa mo nga la vai tasi o le pati patia o le malo mo tu le mai ma le vaenga fa fai ia sa fita itunga ia le tatu lo mo Wellington ma to maftanga ia le ua lau i ula ai po i le toa wa tulai lo sulta la le fale ia o le no fonga le na mo fo de saba so tai ia le tato numero ta uilunga ia monisi fa matalanga e ile fa silanga so le mo misa fa mo le molea te wotoe le fia masi vaenga le i Tacoma I think o Tacoma nena senda tu se a California o mai a California ai e fai el fai ngol vai so fa manulu hatu o CEO ya Pauli ma auto ya ole sa e ile fa silanga na sa forward mai la valita ya o misa ya a fa pe e te wa kile a vai ga o ka ule si aki ya misa message o mi fa ada so tau o kile ya fa pe ya ole ato e sa ili lango le na forward mai la mantua mai ya ele langa bolevana au mai fasi silanga le ai mo tatou fo ie to e lesen fa fo se mai tatou wa sofa now mana tua ya no money no birthday o sia o le wa kur malo ai mo mian se lenge ko ngai ma le atau ia la sanga faifua ya le foi fa malulu ni so la jo le message mai tua o le tatou Tautai A'e fa pe le ke message mai tua Tautai A'e ya fa malulu wa tono le telo sa pisili tatou ofenga luenga ya le walong le wato e fa manatu le tatou wa ofenga luenga sia kia tua le tatou messenger Tautai A'e ina ia sila ifo silane ia ivaenga ia siringia mai faaftaia ila tou ia o loo totongi ala tou faasalalaunga tuna uma o le lava fo i reply tu lava unei pe a ia inisi ia mai se fo e ui mai le o ka ua ai arma ia le faato fala inga fo ile e ui mai fo ia le ataua e momori mai e make kilo le ataua make kilo mse sila le ataua pe o iskaka fu ilele wa mamalanga fa fiaku e ke lifo pe se tangata fu ilele sa e sa fa ka so papa kiu ka fundraising balanga fa pe ngan so fu you help me I help you almelea
o le au tata plu ele a mai fo ilo mata pe te mata so o tat langa ola fai kau fia se la wa fe maka por kalame so ele me fai foi la na mai le na tala fai ma alofanga o le fai fua tu ni fa sala lama mara tu le ai ele operate foi ma do no ko ngi fo ki ofo e ia la tatu o le ala le tau ma le melia tu but fa mole va vi fa ilo mai e wiki ka ko pe mai ma ua nei ai so kwa ngi ma fa silanga wa o le upumoni ele avatua ona ele o we faia e sendi a misa a umala ona fa mau popo ia kalafia misa mo le taimi ma le taimi ya ele mfaifu na to rush ni mea wa lu tatu programe la vale programe la mau vale e si va ngale to mo vi jele to ma kon le fia fita to felo ila so taya o sia table atawa ya mamisa le mau te i le matu ofisa ya fatu so i fu mai manui